Se fongo teino le waina mai pia ia I le pese le na e whaafitai ai foi a Amerika Samoa po o tutuila manua. Tu sai foi o le amatanga o le porokalabe le divanga o le afiafi I le aso mua o le masina o te sema. Lua afe lua se fulu ma le lima o le toe masina o le neito sanga masina se fulu ma le lua a o lo na aso mua. Ia whaafitai ia te outou le tau te whaamalo ma whaafitai mai I le pese lea ua tomua I oe. O tau sira fia foi por kalame a tatou e iaia le sotanga o mea uma. I oe u ta pena le por kalame le dei aso ma tau sa ili po le se pese manaia. E whaaleo ai langona whaafitai. Whaafitai o tatou mai upolu ma savai po tatou mai Samoa se sifo manga ia ka ko ngoa ia Samoa sifo ma Samoa sai. E whawhetai ai le loto fia e whae momoli ma whae lo ai le loto me o le langona whawhetai o le amana ia o le amana ia o tātou te tai ai maise o le tātou mafutanga mawhanawhana mana tua e kau ke whaawo ma ngiusila e kau ke whaawo ma ausekalia e kau ke whaawo ma isi atunu ai tātou te le whaawo ma Amerika Samoa o tātou o reuso. E oe. E eile tātou Treaty of Friendship ma New Zealand, le alana le no whai atu e tau te whaawo ma New Zealand. Kau ke whaawo ma Australia, mai sia kuhu. Sia mangi, sainga, pelekangia, o whaawo mea nga. A o tātou wa ia ma le motu o fiafianga po Amerika Samoa I tutuila ma manua o reuso. So a tatou wola o tau te o whaale ainga, whaale uso, tua whawhine, tua ngani. Lalala leino o sa ili nei fiafio, la se pese mangaia. E momoli ai le langonga whawhekai. Tutuila, manua tele ma tutuila. O le ata whato wha. Ioi. Ia... o le a foi alo ma le ula ma ia io upore pesi e momoli ai langona faanga e tia ona a fua ai le talinga malo oh my good boy se taimi o foi ma ia tatou matina ia e tatou fa mo pele tua o le tua o le fofo le mate sauna fofoina le langi
mea o lo tumu ai. O mea ia i le la i le vanimonimo o le lau ele o mea umala e a i o vai e whamai ea whamai o le langi o lo ungo fuali o le lalolangi e tutu ai o a au le kua lea no winga o mea uma e a i o vai e whaafitai ma whaamanuina le suafa tongi pātau le ave pe o le tala i le uru na tautongia i ale i pata e le tama o alai ua patonu a mai watongi patau le ave o le alofa o le tua se ua o se ua langatila ioe i lo soifua ma lo wola ua o se moe totongo e fou i le aso ma le aso o le ua e toa iai i le sau i puao ma maunga maualulunga ma fua isea e te mana vaina le ea fou i lona alofa. O a whaingata, o a mawhatianga, o a ti ngā, o whaafita uli e whita iai ma le sāwalinga. O lona alofa, ua peia o se ea fou i le ola ma le malosi. E malie ai o tātou loto, e malie ai o tātou manaonga, e ui fo i le te leo taimi, e whaoso o Sofia i tātou e le fili mana mailei. Leanga o le tātou te lalolangi. Ai le te tai o na tu au noina lo na lofa, melea. O lo na lofa lea sa te ia mai lau sāwalinga, ma lau sāwalinga. Mai i le amatanga o le tausanga se iau o i le aso whaai o novema na nafi. A lea ua tau lau ma tātou tini tau wao i le ulua i aso o le masina se furulua le le tausanga. Lua whirua sumrelima, wa tātou i le sāwalinga a mata o te sema. Bo moli ai le wha malo, ma le wha sao, o le wha muaia, ma le wha muo i le atua. A wā olo na siri ese, e ese le mātanga o fie. Whaftai le atua i lo wha maoni, whaftai le atua i lo walofa, whaftai lo wanga le lei. E o mwhai ona mātou tau nuu le dei aso mua. Ia o le nei fwoi masina a tātou talanolo ia te sema tā lo whai. Ua tātou talanoa i le wha manatuina. O le soifua mai, o le pepe fou, o le kirisimasi, o le mesia na valo ia. Perfeto Isaia, whamai o e ilo na ua le malo, e ingoa foi o ia o Emanuelu. O le alii malosi o le faipule o le tupu o le file mu, ma le au ngā whaarupenga ngā so o mai ai. E whaasino tonu ia Yesu Keriso. E wila ua lewa o na soifua ma liu ma toe tu o lo nofo i le ao tamatau o le tua. Po o lona tama. Ai e tātou te wha mana tuina lava i le tausanga ma le tausanga. Ia a tātou talanoa i le kirisimasi ua tātou talanoa i whainga mea alofa. Eoi, o le anganga o le kirisimasi a tātou talanoa, ua tātou talanoa i whainga mea alofa. A wafo i o le mea alofa lea le atua na au mai mo le tangata. A wā ua whaapea lava o na alofa mai o le atua i le larolangi, ua ia au ina mailo nā tali i pele to tasi, ina ia le whano se tasi e whaatua ia te ia, a ia maua, leo la e whaavavau. O le mea alofa la leanga au mai e lea kua. The greatest gift of all is giving his son, his only begotten son, to redeem us, to save us. Ina ia maua lea vanoa tātou te toi fo ia mau whaatasi maia. I le ola e whaavavau pe atu sai. Ma tātou tau mawhainga le reisoi fuanga. Me la lea, mori e le whaamalo ma le whaafititili. Ia i le atua siri ese. Wa ia whaia me siri mo tātou. Ia o wawhela ia lea le pai sina o ngā ruenga le tua. O tau o tama o lo o tau whaatangi tu i le tua i le aso ma le aso. Tau te whaatuli vai ngau. Ioe, ia e tau te tala whaauto. Whaafale le malu. Whaafale turu ia. Whaasau le ala. Ma fua isea. Ono o tau fili. E tu o tau ainga. Tu e pele. Tu o tau whaasino manga. Ai o tau malanga e whaile ngā ruenga le tua. Me lea, whaaftei te talo.
whaafitai le lau ngai no le upo le tua, whaafitai ana pongi. Ia e so le talo siei no Samoa mona, maana tama whanau, e me se fo o le lumana i manuia. Whaatalo whatua i whata whaitaulanga e fia. O le tātou porkalame o le tautaiae o le porkalame e so o se whata whaitaulanga. E le whaapito manu ia tasi o le porkalame le nei, o le porkalame fautele. E tatala uma iai so o se whata whaitaulanga, so o se ekalisia. O le tātou porkalame le nei. O le whoala a tātou sa valia ia vaitau aso fia ma le loto whaafitai. Ia e le tau mate. Ia o le aiaina i nisi fo i o whaafeangainga o le a whai masui. Ia i lungo o le tātou porkalame mori atua se wha malosi. A o tātou wanga atu. Wha mana tuina. Soifua mai o le misia. Ia whaatalo whale nā. O le wha malo le nā. I lou soifua folau e maisi o le soifua tautua. Au na mazani o asiata. Whale malu. O le tamo le motu tele i salafai. E fia le loto e tautua o e Samoa. Se taimi foi, ia ona do ai taunu lea o sia uso matua. O sia utoe ina. O God. Le a taua. Manu fui. Ia inu ko le porokalame. Ia e tautua lua. Ma o e se ia pa ia se taimi. Ia po le tā o le fitu ana nei le fiafi. Ia pa tua fo se taisi fo vai ngol tātou porkalame ia so fo te tasi tātou te afea ai tātou Media Watch ta pedina fo i ele tu sala ia hana va ai Smith e se taimi ia muri mai. Ia fatalofa mo folofa i wo mapa anga mai. Wo mapa anga mai ali tātou porkalame tau te iae. Malofa i ole faiva. E amele weekend. Sa manguia meanga e faia. Sa awi manu me sa e tapereina. O mai leo lau tala. Ia whaatalofa mo o ele runga proklame le taimi. A whaapea o e whaafonga mai a o lo e mafuta mai le motu o fiafianga. Kukuila ma mangu ale o ke whaia kwai. Malia ia o kou o le mainland America ma Hawaii o no sai mai ere o ai specifically lau tala lea. Ia te o tau i le motu o fiafianga te tuila ma manua. Apea mese kako pakipaki, kako uma pakipaki akua. Ai makua i whaapapapa ma ia lau love ma lau like. Sia pakipaki, mese kako pakipaki. Ioi. O fiafia te ilo le tali ngā malo. E uma uva tua le sau noanga. E to mua ai tātou o tonga. O le awha alau tele ia vai ngore prokalame i le fiafi le dei. I le tūlanga le talinga malo tuila manua. Ai o le pati le nei. O te wha malo atu ai lungo le tātou porkalame. Mo outou uma. Whether you like this program or you don't like this program, whether you hated me to lowlenga ngana, i walanga yangis, whether you like me or not, please, o le pakipaki ringai mo oko, ai ke ngofo i kukuila, ai ke ngofo i mangu a whafkaiaka. Tu sa fo i pe sa e faikio, ne ale wingo lauta, tu sa fo i pe na e faitio, i le tali ngā malo alo tau lava, malo le tātou usonga. Ia tutuila mamanua, ona o tau mawhainga sa ngā pātia ai le kovana sili, ma le lutena kovana, prestene o senate, o le fonga o mota, ma taitai uma lava, o a uma tāpenanga sa fita i tunga i ailantou. Ai afa pe ele i mali e lo loko. O ko isi ka ko me kuira wa ya fo isi e fa pa ulua solo le fingor ko mumu lanto. A faito te le fia ye mali e yo to filengalo. Ai e ye lo teritonunga 99.9%. O le moku a ko fia nga e fia i manua. Sa matua i lango ina le fa moi. O ko sila mai ko moka. Moka fo le limisa. O tau sila mai. Wow. E maka ukia le mau te fono. E uma uva tuar sau noa ngā le fionga le prestene o senate. Ia le fionga ia tua olo mana e fuen. Oko mai au te robo sia sora le totele ia alanga o tātou ia. E laku le rungo le tauta ia e ia ua o le whaikikiri le mea wailo o me le lalolangi atoa.
A ole mana ia o tapenanga e uma foi oto atu io uka fia karango fia a uma vera ka ko por kala menengai nga o vivi nga o ka penga nga kukuira mabangua so what they deserve an airtime. It deserve la dole te leo le airtime me lungo tato por kala and I am so willing to give that credit ia tato fans uma fo ia tato por kala me to te ia ma auto uma lava sa tutu fatasi i le tatou whainga mā lō po le langolongo ina o le tatou a inga o le whātua tua i le tua sa mo utasi mai lava le whionga le teitei whono ia le tō whai a le rumuenga pāu roi au sange ma le tau au waa i oe ma le tau komiti ma au tau o malava Amerika Samoa o ka kolo pulo ai au te toi fia mana oe toi a vatu le amatanga le porukalami a tonu umolona vatu le video le ato ai tonu o mai ma Godfather ia na fai e foi rosi na ma ua fasoa ai o te lole already mai misa mo le sau no ngale se oto tonga no mana oto mai lava na o le toesi ui ma se vaenga fai o le sau no anga sa malele ia i le tamana fale anga furu ia i le motu ia a o ia o le president o senate a forma famasino ma isi o tofinga sa umia ele a fionga le president tua olo mana efre ai o koa mai se vaenga leo lani sau noanga o si le lei i lau whaafonga ai mo na yo tātou matua mai la tau ele i maua le sau ngoanga lea ia whaafonga le leia e ese fo i lea tai au ke whai ngoa ea u le ngangana whaafai launga o se tasi le nei o tai au fau o Samoa i se sifo ma Samoa i se sai ai usi mea lau whaafonga o se kala pasoro piko ringe ile maloko kuila ma mungo fa per maloko ko kasi this is history ons forma le lua ko kasi ele malo Samoa ons forma koru ka sanga karun ko kasi pa kupu se memo mo fa per o vala ulias pandemia se kai ele maloko kuila ma mungo kai ele fongo e whakau konga le pandemia le ofo mai le fio mai le fionga la ulian maria o se memo mo le o kupu ia se mes pakpaki ni kai aole o se memo mo foi le o kupu a fio mai le ama malo le maro Samoa a fionga le kama ai man mashof fionga ya la au ke le maria koa farku fionga e fon kalai e whakaua lo waso kuila ma oi pula masui oi pula ma pulu si ma el ma maro sama oi kwa olo ma fon kalai si kulo o fa ele ai la ma maro sama la nga fa o kala lo maro fa fe ngai la ma maro ma pa mi ma pres king America ayar ka yauri mai sau e kau i fale alupo se ua mongia upo ka ko le ai o le kupe o le oloa sa al palangi au le oloa sa moa o nga ainga ma le va fealo aloa le ua fa king o le ka yauri fa kaila ua fionga le ama malo le maro ma le masio fa kaila oli le marikoa ma le masio fa tua fa kaila fonga te kalai o ko mga ia fa kala ula ko kuila mamu o mga kuile ka ya ni e kala le ro moka fa ya Samoa o le moka le fa pe e la ula e po le ko ingo o mga fa o le moka o ko abela e le mga o me ko ya lo ko kasi ya me mga o e lo moka ko se pai le yo lo moka au le leo ke mga oi o se le fangau solo le au ai ki ka pu e piko ba ele i make alo le mele ai o so alo i magu ai melo ele fionga ya misa al fua pa pe o ngalo ke le me fo nga la nga ngore le moko misa o le moko i ko ngale a le mga o alo ya kali ko ngaro moko yo le au le fale o kuila mamua
le saungi pule ma ko mo ka aronge kangi mau ka roba ka aronge la si la le mo le malo ku mo la si la le fale le la ole la si le ka fe ngau ya e la ga sakwa la si le la ka mo ka fe ai sia e ka o le fio mai le ka aronge fa ma wolungo lo was ku kuida amo e lungo fo inga pulu ai ka lu ai ka aronge la fo kwa ia o se vaenga le nā o le saunoanga faa tamamatua o le saunoanga whaatoto o le saunoanga tō whamanusina a whai fo e tala noa i le vāo le fue afa ma le fue sina o le tanoa lea ma le male lenga wha fue sina e li lifa i ai ma fesili i ai le fue afa ia le fionga de Pristine o le Senate le fionga ya tua o lo mana ia fruen afilo ia tule ia tua e lunga o le proclame le nevanga o le afiafi malo le fa malosia malo fo ile so me mal tala fa pia ai ole e vini mai me fo ile le ono tulanga mana dei o le weekend sai ai mo le mo i a sa fa ka kai ko si mai ala la forsanga ia sa fa no mai fa foi o ma ka po me foi wala se o foi nge fiafi ia ai fa ka fa ku sunga kai ka ko po kalama ia si mai mo sa mo ma ro se fo mo ma lange ma io e wo mana tu ai e umata me ile malolonga ai o mana tu a se ita am tamat e ke le yor ka fa so ya kuila ai se ita am tamat mai ya ile saunoanga le nei le fionga le Pristine le Senate kaukia e pupu a ngo wa sa ka fa pe a se kula po se fa pe ngai de ma ngai yo a ko mai la ngo fo mo sa ngo la so e pe ngo fo de kai mi e sa wa kwa ma ka o fi fa ro mo to fa to ina tu lo bele to fa to ina por to fa musina ia ai no foi la kama ku lo wa ko ingangi kama maku wa ele ko fai me umi ke no ama was ka fai me umi ra yo ya ka ko po au kama ia fa ko fala inga ko inga ia e ele fionga Pristine o kama maku ku you know wa longa lo la do sa la ka tala no ile nganu ma me se fo me ta uputa le nganu wa i tonu fo ole kasi le a pau e fai kau ia le va i linga o le ngana matu manganu la fa fonga ia nga upung fa nga kala fenga mana tua o ua tala noa tonu lava le nga ile tala muli ile mo ngor kenge o le si ua moa ia kenge le o meto mana tua o le tangi er kenge nga leinga maua lo ngai ngoa le o meto tangi vali a ore kangira kenge le imakanganga ngi mea ku fangua le imakanganga ngi mea ko ilalo ai lo ngai ku maro a o mo onga mare kangira kenge e fia fau so ngafali ai nga mo ore ka mai ngo yalo ia ai mainga la le manga ongor kenge manga ku lo ngafali e fia fau e lau ile ula ai po ile la au le koa ia la molole ole la au le ole la au kau le mana tu fo ile si talito nunga le a Samoa e talito no i fo nisi ole au fuelo loa ole tasi le o winga ole upu na fai ai le male le mavaenga le lenga kau mavae ai ia kunga mafaka masavia mar kuikonga kala fei ona me eu titau le tala te le a toa ai langa le la mo fu ai le si vai kakala o maune ye le ngor ka ua le la au mo onga le la au le ko le ngor le la au mo o le la au piko i malo malosi ai fa mai fo yo le la au a e ka wai mai fa nga inga e ke mangu malo mana tuala o le la mo o lor ke ngi o me ko ngi vale ai ko fa fo me la utala i le fasi i le mau le langa e ye mau le fa le tu ma sanga mo o le upuna pala au ia ile tuitonga tala i fei ua mali e toa ua malo tau
Ia. Lea la nga fa mai ai loa. Ia o ia kala nga wala au mai kui konga mai wa malia ko wa malo kau. La wanu kere ko sa. Fa lo ko lo kunga mfaka ma soli. Vai upura fai mai ai. Ia. Wa malia ko wa malo. Ai o le isi mau. O le koa le ka u mai ai kui konga. Ua malie kusa ua fefe o le koa o le la au nga fa nga ka mai au. Ua malie le koa ua malo le kau o le koa o le ngō le la au fa nga. Au la au ia ianga la langa mai o ipu e mo kia ke le. E ale inga maua fo ile ngō o le a. Ale paka. Loko ipu e nga la langa hai la au ia lunga. Maka po e. Ai fo ile le tala o nga o kakalanga o nga o le malosi o le upu o le la au le o le koa. Mo o ilo markengi o meko. Fa mai e fia fauso o fale. E lau i le ula ai pou la i le la au le o le koa. Ia. Ai fa o popo i loa male mo o nga fai ule fa mai. Ai papai i le maa lei. Ke ronga kai o puapua. A kai o fasa le anga e mori mau mai ia le pule si ali mali toa me se fo yo le si o le amoa ma la to fo tu fasa le. O ngatai wa fa mai nga ua solo mai va a mare ko mare pai leile nga mai mahua. Nga mai palasi nga kai la e pa e ma o mai nga kai o. Nga kai o fasa le anga. Nga ua saule ma a. O le ba le pai pe uti. Pai leie pai ma. Pai ma. Pai ma. Ioi. Ole winga e ke vai la e se ia le oli. E manga ole ke ngi songa a tu se si upu fo mai. Na mo o iso na fale singa. Se fale fo ile le. O nga ai ve vai mo ngo kaka ya so e kai pi ole lang. Ai vai la ia. Le langa fa nga ro ko inga. Fa bai. Nga manga o sawar ke ngo meko. E se lei fo ile le fangau e fangau. Ye ki kapui. Usa manga o fo ile le fangau e le se mea e kamau pe kumau. Ai ole me manga o fangau a fangau. O nga ki kapui le piko va. Ya. Ole mangai ia. Ole fa ngai nga fa kai ko ke le la ko le ke lo le au fa sa le anga le lo ke si la fia le so ni mai. Wal pai ma. E ila nga ka yole ole nga tai fale fa mai nga masa ai i le leile ngo mai ma va. Le pai le ke vai la pai ma ya le fanga nga ka yo. Go fa wal ba. Ioi, bo fanga wai la le ma pai leile. Ai fo ma fu anga le ke vai yo le piko ya le ya le o sala fa. La yo ke le fa pe o ke fa yaku. E matua e se ai vai nga kai ole akua mo. Mo le fa la ku fa sale anga. Ova fo ile susulu le la. E se senga yo lo vai nga kai. Ai au le ya lo pai ma. Yo ke le no pe au le manke ki or nga ku ma lo ai. Le yo ba. Ia vai. Lai fa nga te upo fa tai lai si la fiel to tele la so ni mai fo il tatu. O lo winga na tala. Makua I fa ai vai lai le mangai va for ka malo langa ko nge ki ngole nga nu. Ma fa lo longa. Fa mai. Kukuila le la ka penga mai ku mua. Le ka alolo la le nga so oi. Manga kua le la wa ka penga ku mua. O konga umai nga fa lenga o le malo o le moi o le malo ku mua o le konga la inga kawa anga. Langa o la ia kama ar malo ku I mare li fang kama ainga. O le kau fenga wia ai inga sakpua. O le o la aulia mali koa o le kama sakpua ma sa mali koa. Ka lau ka mu ka fe or konga la inga sa mali koa. Ma. La wa ia umai o ia le winga nga o ko sila la ia le ala o I ko ngua lenga fa ia lang kala fa ka ku so le tala fa de tau mar fa kusanga le ole aka penga mai ku mo ele I e wa va I ka ko first time in the history
ma ka ukia le avenga o ka lono le pe ko kele la ko le ngo fu kuila le o man malanga le le ai o malanga o polo o le ngo ku makasi o yes o malanga le o kuila la le yesi vaenga le pie le official fono o ka ko le ngo ku nga ko o mingi ska le ku ko mai ia fai puli mangisi o le malanga ia o ko sisi la ku vai ka ko makua ia lu moku ia o ku ia tumua ku mua ko sisi ia o kukuila le au vai kuku me kau ko kau sisi la ku kuku mai o kau ko ma ia ia ese foi le mata ngo fi o le fa mo mo le atu le kiwa upu mo o le mali ko mai se wo ka fi fale ali di fu io e sila kula i ko nga ya wa ele i songa malanga sa ia le tato au malanga ele i songa malanga o je sila ko fa vai malaya asiata tafu o palauli ya fiu ya la fionga i masiofo le fionga i makua la inga sa mali ko ar fionga i fa musili io ele nafo ya olai ai uli mai le fionga le fritu o le pale mia ya tupea ya be se fo i le au malanga le fionga i le fritu o le fonga fetelai ya tili ya be se fo le fionga le fonga fetelai e ma e ulea io ma ka kia le etu se te mita wa mai e misa singa ka ku sa vali ngai fai pu su e mai singa le ka ya kai mi le al wile ya le fionga ko vanna se pula en pulu pula en pulu ya oro ese mo ko la so lo gona na wa e mai mo o ni fai ai me sa nganga dia first time ever o tu poi le mele tal fa so pit o le vala au lia o kai o kukuila mamangua i le ka ko fa ka konga ya ko vala ale o vala au lia mai fo i le musanga ngi a pe fo le lo fo ringa mai o le o fe la ia inga la maka wa mala wa ya wa so ye pe aka wa pe ya kukuila la yo kukuila amerika Samoa yo i a pe o karun kula mai mele o le o foganga la ko Samoa le la fa kingo le melenga ko nge alo siria ku fa kingo le ka lo le fangi o pe se ai ngai la wa pe ro foi lo ai a voile na fa lela na fa to la u tala amata na neili a to wel tato wa fa filo ai o fero inga lea ele se friendship or friendly o ka ko mangi sila il tato treaty of friendship ai aka ko wolo ku kuila it's a family gathering or it's a reunion, a family reunion. O se feiloa inga faale uso, faale ko finge, faale ainga. So adato wala i kukuila, ole kau ki orka ko ainga. Iyo, ya, sila fo i malu le malo o ka so fia soli. Se le teimi na le se uma mai wa tatu wata ya ila le video. Teimi na le sa wele solo le amakanga mai ya il faipu. Ya le tisi la tula au i umalte le au singia fionga le komsina o lo va ia le matanga ruenga to foi mai la tala le anta wa vaenga na fe le saunoanga ale fionga presteno senate pola mapulu o kau no lu ai yeah now let me break this down te fa koela kana le atawa o le mangai o le fa ka inga le wa au mai ku kuila mo ka ko po yeah tu o ia lo tau mamapo i mea ko kingo i lengi mea kau kako. Ai tau mo mele wingo ea. Pai foi la sila. Nga sila fia le leia le pele skengo le sengaki. E le o le vai kai mi o pula mapulu. Le nga fausia mai ai le moka fongo. yeah E ese ko vanga sa iai. E ese foi le pulenga sa iai. Ai onga ua umusa i le kaimi o pula mapulu kulou o Covang City. Yeah. Ma le lukenga Covanga. Therefore, kau wailo la ai. wa ko ile E ai aka ko.
e loka e fa sa mai mar far fongo fa mai far fongo e chapi e fa ko fa mo ga do e mai maro fa o me fa mo ga do ga le chapi oh e te mo mai ke lo that's why ku kuila mamangua you know e malingi le mu loi mata mo va ya ku mo maka ku le weekend o la ngona fia fa kai keli fa kai keli o ko e fa mangaku mai wai wa o poru e fa mai o mako e makukua o no foi ka kwa ya fa sa ya la ka ko ke makukua ale o fa o ko ya o mai ka ko kamera kiki pe afa pe o ka ko maulenga le o te fa o mai ka ko ave ese le felo ko le anga ai mesi o ko kai o ke fa ko vai awa ko ke amaya le fa lo ko le anga e fa lo ko le anga o mai ka ngaka le anga o ko yo nga le ka ko poru lo fa ko vai ale to o ko yo nga fa mai o me ale HRPP o me o ai pese o ko pese e chapi o aina vai me ka ko ye wo to ta ngo fi le po me ngi wo ko fa fe lo ko le anga ia ka ngaka a kuper balo mo kuper a yo nga nga wa ko ngi HRPP mangi kupe nga wa ko ngi fast mangi kupe nga wa ko pai mala fai e le video sa o ma na yo li te mo ta lulu ka penga mai su mi ta to video na fa mo boli ai fu si de video na e ke mi sa al video nga mo li ta lulu le te mo practice a le wingo la tala le tu fa yatu fa fe kai ke le lava le nga it came from the mouth of one of the most respected men. Ia sa mo isifu. E sau mai le fofonga o le peleskenyo sengaki. Ali. Iyo e. Le alanga sau ngoa ia ikua olo. Famai. Famai ia tua olo. Pula mapulu ua kau lolua ai. Ia le wala kule sika video le whafkaike lea o vai ko ese men ka fa o ka mai ro wiki ngi e foringa mai re se sora wori ia nga ia le wa ku si video le so so ngele ia ole wingo fa metalanga vai le o tango lava ia le fionga ia tua olo acknowledge pula mapulu ma fa pinge fa mau le la ku lai mai le o ku ia la o credit ia le ngei makaki yes e fa fe kai e nga makamea ai oe ua pale mai makaungu mai makakalainga le fa moi o rua le ua ko lava ka le ua kauro rua ai o ka ko lava nga mai mama mea ie loto mama a o ka ko ua ka ko fa fe loko le anga ia kangaka ua tato tangofi ma leipo tangata ia lato mea na fai ia waka ko ka ngofi foi ko le fakui I loko fa ngau la iki ele I soifua mai o fu apepepe o mea ia o mea le fast o mea ia o mea le HRPP ali ato o mea ia o mea le HRPP lufu ko sanga a mea ia mea le fast ia ko ngale limo sanga fatu ua matua fa ale ngaina ato ai le tulanga le lei a le mea ia a ua pale fa kai a ua pale mai le fast o ange mea ua kula mai la ulia mali toa ua kaulo ai ai e always e fo ia fa fe kai kangaka e le fa ngalo inga fa kai sko inga sunga tu le pasa ile madia le ngoi mai o le manga ia o le nga history pe fa pe that's how ka ke kala ngoi le history sa mo ia au tapen pena mai lo mo na video o tapen pena mai lango lo ke fia lo maki upu nga sa ngoi ia ia le fionga ia tua olo po le prestine fa fe kai puru wa kaulo lo ai fa fe kai sa mo nga lua wa kaulo ka ko ai first time o vala uli ai kai preskenyo sangake ko vanga sili lu ke ko vanga male fionga fo vitalai nga vala uli ai malanga ku se fa ka ko first time le foi la uho wa malanga ku ia puru ia ile ka lo ia mo ko fo ma ave se ka alolo o ke le lo le tawa ya o nano ofisiri sa to ono o e me tuolo so fu nga hepeni ka alolo o e me tawa se termina ave se ta alolo fa pele tu no ni mem tona o vai ka alolo fa yengu me fa penga ali ke vai fa ska alolo malo ka ilo ke o misia se me pa ke vai fa mo se ka alolo malo
ia le na tonu le tau te sila atu ia ia o kou sila o le te mila lea ai se i mai ar kako mai ngor kako fai pu langa ile la ngona ma nei ya na ai fa fonga ai fo ile tunu le te mina le mai le amakanga ar fa el fa il pu ese ai a fai o mau ai male tatu leo ole savali lea ia ona fa mole la ia misa au mai luma ia le tatu savali lea usi belo fa fonga Nisi o tonga le na whaafteitele le ngata o video na mamau mai le KVCK a ngata i lea o nai video lava na nisi o le to tele. Ia sa whaongai nantu. Ai o nai momoli e tuai. Hei a tau. Le lango ma le aru soli le au uporu le. O ngisi fo ia langa i oa le au kukui. Uporu le kukui la. Telo la tau tu sole tele le au executives male malo le samlanga tu uporu. O nisi au tatu songa i miki ma kau pou ma tangata ia na ia. Ai ngofo kukuila. Lea no ifo i oe. Na la matua ole alo to maitai ole fionga i le manena ia tana i fodunga misa. Ole alo to maitai ole fionga i le malo le tau vai atu pe ia le to maitai ole nafo fa sa au mai ia le na ia ole alo to maitai fa sino ile fionga le tama ainga le tui mele li fano ia ma siofo le sa fai matau e tai moane ia le solo o le tatou
ta lolo ia me se la ngai ka ko tau po fo ia malu nei ia so ngai biti ia te lo fo yo ni sia malanga mai polo ni si fo yo lo i tutuila la ia sa so so ni ani ia ele fa mai fo ila fa ma do ku ila di e wa ku fo malu le au ale o polo ele ia fa mai fo ia ia le kuku mai Amerika sa mo ia ma mo feilo inga fo ie ia ma ngai ma popo wa ke longa fa ga ia ba na fanua male ia ma de tu ole va na fanua ia ole visa mo di ele pui nga manisi ia va nga mo mia ma de tu mai li atu o mea umai o mea mo ase karmalo ia o mea malo pulen malo pulen malo la to ia io ele ia sicuro ele ia se fe agua sis o cavalo com o carro só foi vai cuscusinha o ia vai ngai cuscusinha ia ele e kaua ngai lo kakovale ngaru ku ia mai oi eu escui o sale louco ele se calou no balo ngabi ia na oisi o tatou ai ngor fatu tu ile tu sa mo tasi o to tele na o ila to nisi fo ona tatou tamai ta ia sa le sa ane matatu so imiti o to tele lava o le tatou o le maftanga i Amerika Samoa sa ola le ua confirm mai le to tele o le alo tamaitai o le fionga i le tui male li fano le ao mamanu o le malo Samoa ia le nafo ia lo nuingo le fionga ia le tele malanuola pe atato woi au nga whapae ia le fionga ia le tele malanuola ia le sa avea ia mataita ia le tatou wa ta lolo ia i le aso to nai na tenei Fa'aftai fa'apitoa loto i le toto'o sa fai ma toto'o le tatou ta'alolo ia le ulumoenga. Ia po le fetalaiga ia apulu fesola'i tuigamala. Ia e maise o le tautoto'o i le vanonofo atumua ma pule e ese le matagofie o le fa'atau o tama. Ia ana makua magaia ia fiafia lo loto ia ua to ia le ulumoenga ia o lo tau fatu ai nga tau si lava foi lea ia o lo foi po le ulumoenga alipia po le fa mareko aiva fa le iva ia po ai lava ia ana atoa e atasi ale to ia vea o le ulumoenga le atua ana ia le la sa fai ai mafafonga mua o le tatou ta'alolo ia le tofa ia apulu tu siupu ia po o fesola'i foi minista o fa'amasinonga ia vai la ka ko kama se o masangi me fa'apia ia vai lo foi ia o loinga fa'alele fulu ia mangusinga ile ko ia se io se kama i vea vau po se kama i au e kaulele ko i lungo fonga kia e felele ia mangusinga ia fa'aftai foi ia awai e so se sia o tu mua mapule mafainga avea le lahunga e voi le tatou wa leva ai e lolo mea uma i le kofa fe kala i male male va fe alo si la fo le ngo ia kule ni foi ape ka mama ku ku fo ia ku foi le usonga o le ia puleongo la ko o la nga ia la vea la nga ia vai singango palauli asiaka ia o fasaleanga langa ako uma ia me se fo sale au lana to ia ai fa'aftai fo ia lo filufi ma tuisa mau ia ai me se fo i o le va au fonoti ia ma ainga ritai o bodi la fa malo te no le ka ka lo ki fa kai se uso ko fa po o le sunga le atawa se yuli hawaii la vea ele ko vai ia or ko lango se yuli ole ya ko nga vele ko o ainga kai malo io mo moli la fa telia te lo e se va nga ko mai pela kale se fa kala ai se va nga se lo fia ia
i le uso tulou ona suafa ia wai fonga mua e na mulo ulu la vea e se yuli ia e au foi asia ka fo ni oi ia ai me se foi ia ona ola o ta lolo uma isi suafa au tu lo na le atawa ia ko piko ai se vai nga e se lo fa vitai ai afkai le uso kuloa ia wa o upuni e mafana i tala no nga datu fa vitai ona olona lango malo tu lango boy yo kasi le loku wa albo kwa i chapi pi ka yo lupu kasi ya ai o ila tau te lo ai o le sa onga lea langa nga avia langa fa ko ngai ama kanga ia ai nga sila fia lo ai nga sila fia lo ai e le ai wale o lea e pauka me kula nga sila fia lo ai e fonga mua po ku lo wa sua fa kele o kamalo nga sila fia lo nga ia wale o lea male karia inga ngi faukuanga male langonga le leo supporters o fiu fa ya ko ya ola la me o ngoinga o ka uma ye le ka kala e fuao inga me ya le la wa vai la kamalo ya ai le fo ila ku kuira mamangu ai le wa kasi le o ke ropo bo yengi suri kamalo yo aftai fo ia inai to ya tu sa mau ia talioa tasi ma isi fo yo o to yo te va vai tu ya so le fai e ko fo ile le ku mo ai ko ko wala ngo fo mi o e ka dio ma wa uma lo me nga wa ko fo ilo alo fa tele tu ma lo tu ma lo le sa ili ma lo le fa ia no fa ia ma lo fa ia atunu ya wo to lava ya lo tato wa atunu ai la sia la wo fo ya mamalanga tu ya e fengata le polo puipuina o le ao mamalu o malo Samoa malana mesiofo ya me se fo yo le taita yo lo tato tunu le sunga le palmia por fionga le palmia mona fritu ya ngate ile o le fonga o le mota fionga le fonga talai ya makaukia la ya le tulaga fo isa ye le talinga malo la to America Samoa la sa kai mi muri ngai o i kukuila fai si leva to le kasiva i bongo i bolima i bongo skem papenga i valima i bongo mani wo fai si umi te longa ai o e te tau mana tua pe afa pete wa e to o tu nei te o i lo e la o ke o awa o ke lo le la ku vai le la ku i i fanko o lo ku ra yo ke lo ai fa mata te la tu a te i la o ta o fa yo ko so fo fa ma ke ko recognize o e ko lo ku pula ka ba kai ko fe ki uma ko ba di uma misa pe ya ngai sa anga pe nga isa sa anga an masio fo mar fartua pe ise video e maua nga e message mai nga kai nga ia le video nga senda o sa anga ale fionga le fartua po le fionga masio ya amar fartua le sunga la le fionga la le malito ya a fio ko maua ya fa emu mai lunga se maka le ku se io ai sa fu kinge maka ku no wala fionga ile masio ya se kausa kura misa le video ngai ko ki pisa mai ya ai au ta ya le vaenga lea le nano fa ya tu wa ko pa wa le o ke kodio america ka ke yo ya ala ke murmunga le whatever fo la le e mo ya la mama o ke la o ku o le lo fa mariva ai le po se fu baru makua suongo su baru makua ngai kamis si le kau se mai mor ko kele sa angan masio fo mar far ko par mi ngai ya se kuma ko fu mai la ya
vai wa sila la le sa ke nge ma ku lo le fionga de masiofo po le fionga de matu ya famosili de ngao ya ya o le sa fo ilar fo ku par mia ya ai me se fo il fre fionga le fartu o fon fitala ya se fo ile mamalu sa nga o vai ku nga ile sa le fionga ile masiofo Jadi ka kaunga ko ya o mai isi va mis arkedo ngai ka ko mai ki o misa mo isi o ya mana to la original ala si va a fare to nei ma na fiona masiofo after tele io after tele lava ya isa sa nga mata ngo fie ma to langa ai io America Samoa e se le manda ia so le ta penanga sai ai ya mi se foi o le to tele o le to talinga malo o le afia por po ia sa fai ai loa sa ele fai lo inga foi na fai ale ta io le fionga la malo pa le bia fo fitlai mal tatu ainga fatu to ile to sa mo tas le sa fai ai se fai ngalo tu sa no ai foi ia sunga fa fe ngai le ngo ga ku foi o se inga mai ngale ka nga se sa ngo inga ni te minga wa o fato au mata la ina wa se inga menga de o ma ga fo sa inga mo a po ele ala fo ngele fa fe inga fo a me se kala fe ngai mar pu fo penga sulu baru pe suli mingu ke le a o lang sa nga ye penga ka fa i ya fo i male ma fa fi ka uri ka ke kilo ke ilai ku pu sa mo e ka o ke au mele fo le nga fa ko la kuskala langa ngalo la kuskala o lai fai ka ka ma ko dai fai ka fa fe nga fai ka ya ka fai la ko fam e kilo le kuskusinga fa ka maki e de ka fe ngai ma ngai la fa ko nga la kuskala bai ho la fa ko ngai ili si fo ko ngai ma la ko fo ia kam fai pe fa leanga pa mi au le oie lango pa mi ma ngai fa ko nga e a ngo ya me fo la ia mai ka fo ku spa ia sa fa ba lo fo ke mi ko nga ia sa o fe e o ku spa ia o mai o por la fo manga ko me fa penga me a u lo le ku spa ia por la fa ngalo angalo e saungi mo le si fainga palo ka mo si fainga malo ai lango fainga malo le mo ngai ma ngai fa le ka ko fainga malo e ke aula ia nga mo le menga wa ele ki ke fo wa nga fa misa sa ili mai au sa no ia le atu sa ili mai le tatu wa se kilipio le tatu wa la unga le fa mo le mole e lo loco ia ma fo fa fa ngai ka e ka mai lo fa li au te lo fo ia tu titi so ni mai fo ni se tatu wa ia ona fo yo le me o tu puvantu mana ia pe ana fa pe ana tasia se tatu live fo ile se company fa sala lau lo te fai au mama ia me le ye usai uma enga biro o pi o la ka su enga o la ka o le su enga ka nga le ro fo ile le tele credit ya auto uma na live mai on ba fo la le na ia ona foi o misama ma Oscar Eleni tamiti foi e fio iso no no Facebook e ta uli ma waila la what it leo ona itato nga kivia ia nga kivia le io ele la mat o ele fio ai tele foi o la na pia ka o le pia ka ke email o ri ia nga o foi ku mengi ia ai ona pi foi le i mo we si o langa ta fa o e ka mo ele ka fa mo asi ka wa ya ku wa ya mo mai lo ye sta to Filipina le sa na ngai no mata batai io ya ona abatu foi la ye le se taimi ya le sa no ai o le dina le po na o tau ma vai na host ai le fionga le prestine o le senate masiona falitua i lona lava mota i pangopango ia le setina fa ma vai ma le fionga i le palemia ia me se fo il fionga fo vitelai ia manisio minister sa malanga tu pe le minister
o le whaamasinoga a puru whasalai ia me se fo o le master no can ale ia ale le ua matua ia ono po ale vena ale ia e tu sai o le au mau i fo i male whaamawhaenga ia le lasa ia i le motana po le mana ia le atalia ia wala tu fritua mi se fo ni so tu ainga mo le whaamalo me whaatetele i le fionga i le pristine ia tua olo fruin ia ai me se fo o le ainga ia i talinga malo ia le ala ua toe i uporu toe tu va uma ese mai au malanga le fionga le pale mio le tai ona le la nei ia ma le fionga le fonga fitela ia le ua toe tu va ese mai ai ia mai America Samoa ia ai toe malanga mai ia iso tatou atu o Samoa i sifo pe o no tau sila mai ia ini sina ele ia veali i le fa le kongu mari ko uru ki munga ma wala ka fia i sia ka ko ko si voi lungo o vai ia vai ki mu ia ka ko ka no sa ili me mari sau no nga le fionga i le ha ma do le malo to te fa tai au to ia to te e to te so tai mai ma le se tau so tu lava e ili pe ai se tau talanga le fionga le ma do le malo ale ole am tai no fa mo po tau talanga na i le te miole filo inga mari fast ia a fai fo na ia te o ese na kilipi ma na ia kilipi le ia fai ana tango e va ve sed mai ia e tape na i fo ima tu ina tulu ma na ia a fai a tu te silfia o se vaenga i toi fa mana tu toi fa lautel ia ele tu o fo e ma o mali a tua tau na batu tatu maralonga ta ko maralonga a foi mai ia fa o tatu wa programme mal tatu fa sone ma fefi here comes the y'all don't really want Cak bersama te jo fitu mawa erne jo sanga le ROT7 tournament mai afinga fai le malai o le kapi sa mo i tona i mato a so suma le tolo te se malua te lua se fulu le lima se fulu malono au mona le tesi lama le aso a fio mai tala mai ao ma se e moli mawina tau mawhinga lau kanapu sa tu lai mai nisi sui donga lau manu Samoa le LOT7 mai afinga ma au marona sio le ta amnusanga ta mauli se patasi a pia ma alisi boataa payala si umu uso sa talo ma le telo au marona sio lai moli mawina ile aso Awa ngalo le asa suma le tono te sema lua felua suma lima le malai tona i mato malatua ole ama fai na wina atu nei fa asaraga tu sao mai le ala ta le Blue TV ma le fisili o ai o le asola ma le ono hafe tala ma le champini o le pasta Waiters Cup ma le ROT7 lua hafe lua se furmole lima I'm in the zone like AIDS full blown. I'm killing it like a blind man reading. I'm feeling it like oh, yeah. Here comes the, here comes the, here comes the. Y'all don't really want it. So for manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O ua lo ia Samoa I nei le mata ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisoswani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga ma superannuation claims. O le manulauti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fisoswani I tangata uma o le Pasifika. ICR a wai ta ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisoswani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable Funeral Services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga I Okilani New Zealand nei, o oe malo a inga. Affordable Funerals
o le tali mo te mitinga o le maliu ma le oti. Mili mai loa o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, mātou te o atu I lau maota e tala noa. Awa se tau whaamama a menga mo to e saunga o le pele ia te oe. Whaafiso tai noa matangi a mosa I le mō pai o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua bua, pusa maliu teu wina, I mamanu Pasifika, whapea so seata o designs. E atangi ai lo la tau soifua mātanga o fie, ma le la le lei, au le lei. Afiso tai loa, matangi a mosa I le olu a tasi, malu o noiva, malu tasi o. Affordable Funeral Services tau tua mo oe, ma ainga uma I New Zealand nei. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Jamiro Batile ua lua se fulu ma le 5 minuti ua te ai nei le itula e 5 I le tautua whaua. Ale Blue Wave TV man program le tute ia ni vanga fiafi. Ia fefe pe anka ko wo pu ele fua. O le kalolo. E fe pe ana tato wo e mo le vanoa taute o ye. E pu ele. Le talulu. Ma live. Ia ele kele la le femi me ia isoro su enga o kiripi ma ai pen fa to mo le fa tai ma fa ma lo to te lo ila to ia sa ia ai fa tai to lo mo wana le kiripi le wa pi e se fo tanga tale mo me ta to wata le le ona le live le po e to ile sa no nga sunga le fa fia nga ia le mo wa ia la batule se va enga o le sau noanga le sunga I whawhianga. Ai kua kua whawhianga. So le leo kako mo le whanga leo leo I le ang whamua kumo ia sa. E oi. Le au maro le suweke. Talo whai. Le wana leo le tangata. Ia, ai la batu la se vaenga a noa na whea I le sau noanga le sunga le whawhianga. I le whiro inga. Ma le au le malo, ma le whionga le pāle mea la sona na whi. I le potupotonga le vai a le maftanga la inga le fast. I Amerika Samoa. Lau o fionga il palmia, mātou ke langona, talo whai. Talo whai, wa mātou waba yatu, male tutoa le teleo, o lo utau o lo whengai ma lau o fionga. A o lo toa ale tai. O lo e mau ale file mu mai le tua. E oi, mātou waba yatu lunga, o penga te whai langi, I le sau al whaiti, talo whai. Na e aluese a malewahenga wha upu whai ale HRBP, o whai a oe, talo whai o lai e whai oe. Masalo ana wha peo stangata e whai el tangata, ua lewa na malepe oe, tei tuloua, a eselo oe ia. O le toa o le loto, tal tonu a oe na to tofi le tua, e vai ale aturu. O whai walo fulima. E manuia ai sang. Talo whai.
talo fai. Ai ta talo ile tua, o a whapita uri o mai, ia eloa, na o le tua e malu ai. A lai fai mai le upu le tua. Tu inatu ile tua, mea ume pole ai. Ai sea, o lo manatu mai le tua. Mea uma. Yo, au ngā po nei tai au. Tu inatu ai. Au fai nusi pepa ma o tau ia tu sia nusi pepa. Se so ia le fai tala pepelo. So ia le fai tala fatupu wa bebesi ai. Tau te loa tau ele nau tātou lai mai moa. O lai mai moa la langi atoa. Au ai lai tau te lotea o le tai tai o le malo. O lai ate toi lotea e oe oe. E oe. Au ngā foi. Ia tau tau lau tu stala pe a fai o le ino vai ai. Tusi tala sao. Au mai le tala sao. I le fia whaafonga mātou nei tala le sao. Nā tala le lei ma tala tonu ma tala sao. Mātou te fia whalongolongo ia. Ewa. I le tusi ana al Filipi lau fionga il te tai. Whai upu nai suma tolu. O te mawhaia mea uma. I le whamalosi mai o ke riso ia tia. Yes. Abe atolo whamoemoenga I le atua. Au e te pole tu I le atua o whamoemoenga. Le anga e le fia le atua. I le tangata e whai le tangata ma ona whamoemoenga ma ona lima. E tia I le atua. Lai maua e le mia na suma fitu. Alona whai ue lima. Ai. Eo mia na suma fitu alon fai bue lima famai e sili o na inosia e le atua le tangata e fai le tangata maonga fa moemoenga e ngalo le atua al fai upa fitu amuia tangata o le fai le atua maona fa moemoenga amoemoe le atua tato vaenga fa fai foi tu I le atua me uma tato foi o le manuia ile nei tamu fai ia osola that is not the end of the world. Yes. Ile umai la langi. Ke o meo lima kausanga le umi. E o sai. Ke koe sao mai les kausanga. Yo e ku ile ku fa mo menga kalu ile ku. Fa mo wi ma ya ke o pa o ke me ko kom fa ye. Alleluia. Fa mo mo ile ku. Alleluia. Le ngaka ile ele ai se me lilo si lo fanga le tua. Ngei ko fa pea e lilo ka ko mela fai no. Si lo fia le ku me uma. Vai kaule ya mia nga lusu malua lusu makol. Alon fai bo lusu ma fala fa bai. Pe ma fai e sangata ona lafi me lilo o tele lo ai e ke fiu lafi. Ka ko ke fiu la lafi lo langa ngai. Ele ai. Si lo fia ka ko le ku. Ale nga sola yo na va ku le tua yo na aru ni le ba sola da sa pa mai atus pa ia. Ale manino fa mai sola I mo le tua. Si ke fiu sola. Ke fiu fai meleanga. Yo e. Au nga fo ngai mea mo ba nga le o ba ia kwai. Yo ke le fai ki o langa o le ba le leo. Lu sul mon ku bu ka sanga o le ko wi ka ngai le. Salo man ku le o malo. O mai ngai malanga mai le maliwo. Por maliu e lo pala o fianga lua malanga mai. Yo fe fi angin fe ve yo. Ke mi nga lai do le o kanga. Al ke mi ngai le yang nga. Yo e. Au nga fo mo ba nga ka ko le. Yo ka ko e. Ka ko nga. Anga ka ko singa ka ko nga ka ko kele ku lo di mal ku ba ya si. Ya ku ok fa ya ngal wenga mal fa ma. Fai mal fa ma ngi ko ngal wenga. Langa o ko farupe o malu le malo e malu le ko ya ko. Yo. O maka mal fa ngo. Di keisi le ngo ba ya ka lu ngeo sa oka. Ai la ir maka. Ele ki nga ko. O mai mo keisi mai fa fo lau le ko rapto ka ko mal pepelo. Le so bla ngo o le. A ko ngo nga mo ko ka ya ngi. A ko feika. Ia feika I pe ala ua bakuru pole. Langa fai mai ya kopol ngai. Sulma fiku ko fai upu ala ya kopo fa fa sulma fiku mai. Ole nei ole lo e fai me le ya le fai ya. Langa sala me. Ye ke wo me ka wo ku ala me ya ko. Ya on ko fa pele le fai mai fa. Ale o fa. Fai mal male fa ma hong ye ko ngal wenga.
anga o ko malu o malo e malu o malo ya ko e malu le o malo mal masiofo ya ko e malu pale mia mal fatua ya ko yo aleluia mal me murmuri ngai lalo fai punga suma ko umalaunga o lo wala ba ho launga ngai ka e fa mai e ingo singa ka fa ka kus pa ia ala fa kua e ke fa ka kus pa ia o ba ai malo fia o ke mo fa ka ko nga o ko chole ko fu le fai pula mal kus pa ia ke fo o ko mi ke lo ka mi i le fo ko ala i lunga ko lo kus pa ia o winga e uso ka ha su kus pa ia a mai singa mau kus pa ia che wala ba ngai controlling ai tapa sai oe langa lo pu le tua o le pu nga wa fa tonu fa poto yo fa tonu wa ya u me tonu le tua e ia se si upu ka ko ke malu mala lama ai maka ko lo ai fina ngalo la wa le kalu fa kai de kua pe nga se ngola ku spa ia pe fa pe po a me o wola ai o le ko nga langa la ke ola ai fa kai lo ku spa ia wa mai e mako ka wa ai fa tonu ai matou ina ia matou poto lo fina ngalo da ia se si mea pa mai la unga Yesu le moko ka ngai mo luka nga suma kas pa bo lo fiku malu ban mai la unga Yesu moko ka e ku lunga skasio ki nga ke le lo por alma ku po se lo maku po le ku lunga mai Yesu amuia le manava na e fanau mai ai amuia susu na e susu ai ai fariu Yesu fa mai tina le ai se la kala se sele le manuia o le tangata e whaalongo le upu le tua sa vali maola lava na la unga whamanuia le tua neias. After to have so pati le tua. What if you can create your own website by saying... Kapa ki paki makaua. So, e ke lon me ka wa na whaalongo mara wai. E le se la unga whapoki. Straight. E le se la unga whapoki se la unga le. Ke i wha mai le si vaenga fo le. Le ai o mangai o le fokuanga launga fokua launga fakanga makua launga fafafe au wa makua le ngaruenga ele was faporki ki launga le la faro e fai karia foi kanga kai e ro ngero ma fofa e taua honestly o ka ko ki asa le o ki ro premela ma fofa o foi faporki be fele kala le fai o fe ke so lai ru mo re kua e lo u ma me fa langa ile fa pe sa fa me foi le fast long yang e u lo o na oni tangata so i fu foi la to e ye yo la to se e foi yo la to fa le tonu fa pe foi o le HRPP o le sap o i uma si malanga la kala ngoa i kai la foi se e le or malo ya e oi o le sa va di ai a ku u le u po le tu e ke sila fia le ato o le la no fo mo fa lo longo o le kanga ka wa le vanga fa ka penga le nga sa fai ma malu o le malo sa leo i kangaka i le kingo lela ua ku ua ai sa we leo i kangaka i le anganga straight shooter la e foi la o e le vakunga le avengo le upure ye ave sa o i leo ai le foi se vai ngo avakua fa pea e fa pe fa ku au fu ile la au le mari to ma ila to lo fe le case ai va ai o vange sa o mai ya foi fe au as a former police officer law enforcer fa mai lankala to te le mama ile o mai o cases mana lau ma na lau ko corrupt ai ma fu mai ele lava male ango preparations now tino lali etu a waru sa wanga fe au o le la o fa fe kai o la ia ile o leo la ko ke mai ka winga le la ko fa inga le lek male le lava o ka penganga ala ko na vaia ko so le sa ngo sa o fe au as a representative of the law enforcement yeah malama le so ya ga ya la ya langa fa ko ba le mana ya wa langa le wa fa fo fo sambo la wa ka sa ma ya fe au so le o le nga o ko ka penganga nga mafu ai nga sa u le keisi malala o ko o mo ko corrupt la fa se vo ai la o pa le se kari
ai ka fa ku ai fa sanga mai lo ka ngawa pa wal ka dia lo ko fa mai I fam sing si fa ko ke si pe o mo fa ngo pu ko mai mai lo vio ngalo masim se ka fa ko ngure di le wa ka masa wa ka ma fa mai nga upu ya a fa kwa ile ke fam sing la kuskusi ngam ya iwe ena e fa ya fa tai sunga fa fianga o lo te ta va ya tu ya so fa fianga nga pe correct me if I'm wrong o le sunga fa fianga inga ia Reverend Salah Falelua mai le fio anga o Vatia. Ya fa de tele Salah Falelua e mai mau ke lo la sunga de fa fianga au e fa fonga mai le fifi ngai mapoka le anga o le wa e le ngaru nga le tu ai ke lo ka le menga o lo mafofa o ke sir fiele to ya ko nga ko mesinga ye mo mi samo ya ko nga lokoia mongia le fa pe nga vale isi la we alo winga a kelengi kamaya lenga sa we amakanga ka ko samo kamaya si pe kikeli o no kikeli e par fa kun war kamare le orar kamare yo foringa o ngalo a ko au kikeli ko inga loko lea kama foi lele e mika ile nga luenga mare kaukonga nga fa kauko vai o fa manga ku ngor fa kaukonga ya e lore le fa kaukonga kama foi le kama foi le fe a por un ko le lo a sa we fa fo cheng kama ke ro la vai le ki ro la vai le i fe kama sau kama foi ke ri fia kami au ka fa sau amanga kama ala fa isi le e fa ko fa manga e muso fa ma ilo que peor si akinga kama sa ada sunga ya sala is that the one how you pronounce it sala not sala fafchaya sa malu thank you very much no kaua anga ole Reverend sala is that how you pronounce falelua sala falelua mai le fionga batia fa fkekele ko yo fia filo ia fia ungi pa lu ai ka malanga pe po peke o mo foi o tama ia ave sa o ale upo le tua thank you ngalu tongia so sala that's the one mana tua mai o mana tua ile o le matu la unga fi ali atau ile sa no ngar ale matu foi fia o fionga le upo le tua fa akusa ile swa susu ele suia e fa akusa ile meli sua mali ale fa mai o kuspa ia uma lava e mai ile nganga o le tua e au ngaya o ngira le upu o sa wo ile o swa susu o fa ngale o le tua na tongio lai na tato le fia mai e alo fa ia tato ku so ngai sa nga o le meri so mali o swa susu nga o nga so mai ya o le mea ku ul corrupt ku o fa vai le ku spa ia o le pelu e mama Wer fa ngonga ia fa nga mai nga fio nga le tua o fa makala ingo o upo le tua mai ko e lua o le pelu la vele la kulumo ko la vele sa vai o le pelu e a o i lo ka ko pelu e mama fa mai o le afi o yo le pelu o le afi mama ai o le sa mala ele fio nga le ko o me o le sa mala nga ke nguki momoia pe nga ke nguki li inga le papa e vai ka ko ye ke ronga la unga le ai la fa tu sali ya to ele i au mai o su o su susu ele ka u sa le mo mai sa arve fa ele ko ingu susu o ko o ma ku o fa ma si ma fa ke ele mo miere meri su ma di ele ai o va fo ka ko ole ala la kilo ole al me fa nga nge fa sa mala
O le sa mala. Sa mala o le. Ia o kalanga mai o le sa mala. E nga ke nguki li inga le papa. O le mele e kava uma ka ngaka. Ba ngaka ka danga e la bea I le mele a o fi manga o I la pu ka nga pu e mele ka le wa ke lo le uma ia o. Ai pola se reaction po le ke ka o le pu le corrupt a. Pe ba ka die ka ba pe. Oh wow. But tia Faftai sunga fa fenga faftai le lava Pastor Reverend Sala Falelua mai a fono a sari vatia ai o lo nga lulu nei so ki kilo le nga o mai tangata ma malona faletua I a fono tele okay le au ki kilo ku information si au mai le to tele ia o le la ua ma vakua le saunoaga maga ia a le foi la ua maua mai ma le vaega o le saunoaga le fioga le malo le malo ina ua maua ia se avanoa e fofoga ai supporters Belfast ia le la tuatu faafetai tatou sources e se lelelei o le kakopolokalame o oe foi le ia I le mea alofa lea o le ele te mare o le kipi magagaia mai o gai kako kilipi magagaia no will be much appreciated pei foi la o si uso sia po si tangata sia na social media I so tatou video ia o si mai rau fafonga o al fainga malo le tu lai mai al fatu tu sa mo watas o le fainga malo sa mo sifo o le tatou fainga malo tatou lango ia ma fau tua ia ma sosoani so se wala tatou te mafai o na sosoani ai o tau talusanga ia fa pe foi tulanga ese e foi o lima ftanga le tele lo to susia male se le ni pa ia o tau mafa ma faro longa male alofa tulai ia o lae le au wole silfanga le tua lo silsila mai lo to ma au ma lo to anga le ma lo to anga alofa o le fautuanga ma le falo alo ia isi peale la fuama silsila tu isi o tatou malo tau mo fai pea le tele ni tupe al tatou malo ia ai tatou talo pe ile tu e fasino mai awala e mfai e ona a matango fiena se tatou tuno ai mesel tu lai mai le fionga ile pale mia la auli le mali to mala na kapineta ia me tatou vaenga fa fai le fatou tua sa mo tas wal malo na sa mo le wai ai o a foi nisi ma fo fongo nisi tanga fa pe va ya tu maleli fa no la lango fast ya le lango ina la ngol tatou malo le e le mo se o na mea ole matou talo mal fa alo ia to walo fa talo atu mo le fionga le pale mia mal kapeneta talo atu mo tatou ma to tausi mo tatou ainga ta mo sifo matou talo mai fo ele fa ngalo ina ia o to ia matou talo ia so malama mai fa penal o kelsian ia fa ngofie fo ona ma popole ainga o le tua e ona tatou ia ele tau sineonga I le ola e whaavau, lea o ina I tātou e whai whiau, songa e whawhengainga. Me la lea ia, maualau tau tō whaa, maualau tō whaa tau tanga, mauale moe ma le soifua mana tunatu, tātou whalangolango I le tua, e ma whai e tātou whai me mātango fie, e le ngata ina manuia ai le mālo Amerika Samoa, lo tau papa ao manopia iai, ai manuia e fo le tātou mālo tau tō tas, ia lo família tua pulpule tele tanga fa manuiatu ia ole se vai ngol sau noanga po le male le ngale fionga le banu le malo I le famruia do filo ia I male au lo lango le tatu ba ainga fatu tu le tu sambo tasi ia le fionga ia pa ure o sange ia mo foi le vano le o confirm mai tatu fatu no ngai so taiau mai so taiau ia male te fonole ainga por mita fale le fatu tu le tu sambo tasi I Amerika Samoa ia ai faftai sau no ngale male le ngale o le valu mafukanga male fionga ku male ni fa panga ke ngisi ka siwa barfa wow pe lu ka sanga o ngusila
E hangi winga le, wai manga ia la ofisilia. E se mai wala ngai pau me ia mātou te iloa. O winga whaao ma malu re maro. Au hangi winga o ko inga ngai ke sira fie kai mi eri kai ngai ia lea vai. E file mua kausi ma malu fo. E re nga wau arungi me kunkumu ka ka. Maga ala e fase mako wa ka longa fo ia fase mako. Me ai fo ia o nga ko e ora ia I longa moka. Ai mo ke fera ke minga o faila fainga wo ma pa mosi. Ele ngofo. Ya kama fo malo siwa, e se malo se o kama ke inicia. O inga fera e mar masiof. Le inga mo wa mo ke se le a. Mo ke inicia o le va ma sa. Ai le foi be foi le mo ke ele mga mo ke o malai fo e kum ka ngaka. E mo ke o ai malai fo e private dia ke ra ka mi on ke se mo fa fa ngaro ngale mo ka mo ka alo wai elengis. Ye ma ko mala ro ia pura. Yo. Ka so nga ka mo malo si mo ia. Pe ki ran ka ke ngis. No winga la e tangia mai au na winga fulele fi le mu. Ia, fi le mu ko sa fia. Tau si mamalu. Ia, ele se ka ko songa. O se ke rua ka fiki ko ma malero ia mafpuria. E ko kusa ma mi ma. Me pula e ia lang mi vo me le o e ma ko ponga. Ya ba o nga ba ka ya. Ole sugar fa fianga ia pasta sala falelua. O ia o se ia sa fai pisinisi te lona fai pisinisi sugar fa fianga ai le io o le temi ave ai mau na le tua. Ia fa nga le ai la tu watale na pu embai ma stasio o ta wo fa pele sunga pasta fa tua. Ai ena te umia le car rental. Pisinisi o le car rental America Samoa e fa ngoina God is my provider. Ya sila kulai. Ya, no winga. Provider le tua me uma. Ya, stangatai, family ina fatai. Ya, atatu fu ile mai mo mai atu malanga tui America Samoa. Ya, sa ili se rento ka America kama fu ile kusi sila ko ile pi fi avia ia plus que no America. Pongi sa mo ko wa. Ya, sangi ke kama ia. Ya, lango le afe na ile pisi disi fo I marka rento le sunga fa fenga. Ya, fo ile le tutongi ai haya. Fa nga ya. Au nanga fa sunga fa fenga nga mo to ile fa malo lo sunga fa fenga nga mo fa tu. E le fa ngo fie nga luenga ngei luma ai ke la unga I luma kai kai. Ya. E le fa ngo fie. Langa o I afua ya so anga mo ya so fo nga le kuspa ia. O I konga mafua inga fa siokia mfa maturo. Ni au perfect. Au perfect. Or kai me ke ku e luma ka o ko le ku ingo au kupu ma marisili o io o fai nga malo o ma fu anga le ma fu foi le anga le nga sa wai nga le perfecta sa wai nga le abu skolo ma usu onga o lato mau ya Yesu ke riso ar ka unga la ka mai ku ure o la pelo ku ure o la fa foringa ku ule ha ma ko ya ave io ave la ia ave foi ma fa ma rosi ala ko lu o la sa o hala kai kai ia la me la ale nga o ma ko ai ave ia le kaulongo longo wa fa mai fionga le tua e tupu le fa tua ile kaulongo longo ba afkai kele la ia ba tu fo sa no nga le fionga ile au ma malo ia fa ile mo tatu wala malo Iyo, tatou lango. Ia ile fainga malo ua tura mai. Ia ile ni fu temi. Ua o manatu le ya taua. O manatu le vaenga fu ile le o le a tau le toi mai maua se temi o le ta porkalame. E toi tau faalu fua I negativity sa mangaia. O le aso fina mangaia. You know ole moa fo I tatou te tangofi ai e fa entertain ma au mai ala to fo me ala fai ole moa fo nga fa pe ai ole ma ka ukia ke fo yo ngira ko me o fainga
fa pe o mai ke ya wala va au te lo se vanga na ni news ngi vanga fo nga ya fe mai le media watch ta pena nga hana ia ono tulang aya te pe no va ia to fo io se mai le to tele ia le koko sa mo wa ia nga mau mea nga mai ai la le video le sitanga ta fa mole e le video le ari tanga tale o te mana o te le nala no mai la nga ka kaunga e se lai la tu ma se lai pa le mia o ka usi fia ka kare ka fukara o kala le fika mai u ka kare fe mera nga se ile o vai ku ka kare pe o tanga tele le na fa so sa ma fo i te mi le yelanga video le mi sa video no over tu to me foi ka kira ko ka lo ka cerca por makamare le o ka lo inga fa balea ia kiriki se nga me lai al vai nga lo te mana o ye vatu i lunga le nga o lai e fai fa sanga nga i le malo i le lau le mali to ar ka ngo foi sa mo o tanga tele tu vai tu lo war so fa le o tanga vai ia tatu paloki o tanga tele pe ia o bare ngore ri ia le la ko mo ko ia le yele video na no te mana o e na no te mana o au vatu lai lunga se la mai le te io le malo le nga mali io le faingo ko inga le rile o le ko isa o fa pe mai le fast le mai isa tono sa mo i me kai lo le a vol fa to amanda ia wa fo ila ole o inga tanga ta fai tala fa tupu vale fa pe nei ole ave sa ole no fuanga ele te tauna awange i fa sa o inga ko inga kanga kai fa ko inga fa pengi le winga la tala ele te tau fo ilele ona ye se fa sa o inga ye ko inga o tu inga fa matalanga awa te tau pe ona ave ole wo fa tu langa sianga mionga ile ko inga kalu mai e sa ia ma mai i official duty now ona mali ia o i wo va ai le vai kele o ngi kangaka ma fo se ala utala ri atu instead o fa fe kai o nga ruenga fika o le o ma wai aisa ai sau ka miro mai e te fu o lo fonga yele te una tu fa wina me tanga ruenga o leo ai mai se fo ile fionga ile mingiska o kiuke la o fionga min star duty e mo mia le silsila te lo po mo mai le video tanga le la play tu lunga malona seile ai o le fai tasi o fai so fo ia o la ka fia popular scam a voi le la mana ia fai o fia popular ia la fa popular ile ave titanu mala ele ave ia fai se fo fuanga i tu ainga tanga ta fa pene mana tu ai te foi mera tala o kausu e mai e misama ma aska ole ola utala le utu fai atu ole amatanga le tatou tau te ia e le tau sanga fo a se fo yo lopo tatou le tau lo mea le fasifonga ole a tatou tuli matai loa ati na e manuia al fainga malo ali atu o fe wo ia ma le tulinga o cases o sailinga o le ameto ka ko focus le o se upu ayer ko focus nga i le tuanga ia fa pa fala nga vai apa fala yesko inga ma apa ko fia lo ia mau ma ka kulele ma kulisi ma nga lo ke handle inga cases ia mana ia fakama ia ela foi ia ko inga malanga fakama ia lu maxila ia se lo paseni aku ia ba nga ole tulanga le la ia ole a fa apa fala ole atatia tu ya mau marupe matasila manatu lei ia ai lei fakama kulisi ave fakama ya kulisi ave fakama kulisi ai afakama kulisi ave fakinga ya mauma ya ave lo posi fakinga la so to finga lo Samoa ole tulanga na wota manatu ole telefo i ro tatou faasanga fo ia ole a faa wa ipea le tulanga mak o ya feta le si tau tu ia mo ya feka ku ia me feka ko le o komiki se rua la rua ke fongo special committee ku lo ya feta ma fonti tourist amul mo o rua le la fatama
ai la for fakinga ya rup makasina ma Yo. ai fatama ta vale ia manatu natu leima Yo. Kamanga. Kuso au pao salanga. Ya. Fa fingi fa o sala la ko ngamu e ngamu pia fa o sala ya so le lava tu le tulanga le now le leilo to fa fonga le my credits for importanga talent tango ayonga na video le o le lava tu it's for the sole purpose e share ku le malo ma mingiska e le ai fa kau iai ia saunga kakala ia o ke fai kara leanga langi ki o mau e sau kara leanga i runga i le lile a le ki fai kara leanga mai runga to pukarami ai la vatu lo to to mai video la sau o si mero fa fonga na ke lola o kara sangari la au mara ko fai nga malo fa kanga ngi ro ni mere na le wa maka me o ko wa maka me kakala mai role aisa se fa ka we ma ko ngira makiva mai rengi ma ko ili le wila o le ili ala langa fa ka we ska ka kapidi sukala le sei o vai kupia ka lima se lawe avika ka kupera aisa longo winga ka ngaka ka vai fu ar fast ku ira nga vai nga kupeo aisa nga sa marika chwana mo kiriba ka farong ku for ka malo la audi da makang le sa ka kare o yuan fa masino mayo to Samoa fa masino mayo wa ngila le fa masin wa que não há mo lá é já que ele faz pura e ele faz vai foi o cofoco mesmo mas é culpa dele que ele vai não faz que algo não ele agora é o mais coula isso ele não o coula em a minha esse o poi foi o show e esse o poi foi o show ele não foi ele como se me secas não o vale ele vai mas ele o mau chama ele só no lua vale ele ya o fa ya ele nga o ko ula menga ninga o ko a so fa fonga vai tanto i so ngonga vai tanto o de se o le ko fe pe ara isa e pe ya isa mer fe ngokal o ngoloka arrest him não ka mai ala wa admit Manuel malo ole ale si vai nga tu te no fo ie da wa e ko fa kanga fa mai fua sa whatever ngonga lai fai o vo lenga ngana le ole nga ngana le le tangata la le la ua te lo ai po fa to umana miki se me po le hase le malo va mai lo sa lo fai le mele fa ta yo le o mai vai le nga o i si to te sila fia i Samoa ma ka o ki o le me o ko kiki ka ko va ingisi e live mai ya maula ia ko kiki ya ai ka fe be ka mo puro ku e na no fa yatu le yatua to i tia va ai le wa le wa makanga o mai ka ngo me ka o mai ma ka mai ka ngai le o sa wa ka o mai ngai ya a le o fai ia la auli serious allocations ngai fa mai o kai rana le nga sa ma aisa ai ta to ye o le la e fesiringi ya ku ngai so e ngo me ya ale ngo fo mare le ngo fo mai ale ngo fo mar ka le ya na va tu fa pena mamanole ele mo ke le fa ai a fai mo te fa ya tu fa pe ele o se sira ka ka le ku le ia le tu le ia nei le se to no Samoa o si sila ku i makar ka mare manatu le fefe ya o le mafuanga na wa va tu no i ele le ia fai lo atu
le ngo le sa pisi fai nga malo le nga malanga ku kuila wa pe ro weekend le nga so me ka kala weekend ngai lai or malo alai or malo ya ai me se ala o fio ngai le ile mingiska wa ye ngai o tiute ia fa pe fo ile mingiska o leo mingiska o mai fiko i kongu ia ile maka upula wa ka wa ko so ku le mingiska fa sala longa ma me uma fa pena ai pero fa yetu e ko iki ka ko vai kunga o sa se live ngisi e ula karkara ngoma tatu vai o le fa le popoi le na le o tupu nei si o tatu o tunu ai se vai nga la o lunga le atu e fa fitai ka ko fa fitai ia ma ka nga ngo kiuki fa fitai le fa o lunga kiuki fa fitai le mingiska fa fitai le o leo fo la kopi ko la ale bo so o ha ma wa lu vai so o ma ya fo ninga ma kengi le afonga le isa le la bele le ula le pe wole fi ngo bo os ava ile le winga na fam esa tala no mai le ngana pe alai mo moli mai ai kua lai ka ukingo lai mai ele na top tinonga ya nga ufa fa ngo fia le ko nga ruenga leo io e na ufa fa ngo fi o mai ala to ta mai ina to so tu ia o ia ile mea o lo ia ile to faitangi we ma le lidi va unifo a fai o fia matautia pe sa wanga korfan a fai o fia popular ya le la tatu makwa fa popular e ave o stangata na matua loka ona ona oni o le tauti nonga o lana tauti nonga o ia tu le isa o ia fo ia ula le isa se vai maka o kia ia fa kai power me o le tau va le ai fu no uia ma mo swafa ai palaudi va tu fo ile tu lalo yo ke rongi ka kawa bode ko po le fa ke ka ilo po te le lo ia tu lo ia ma ma lo vai lo wala nga lo te va tu e mai e swafa o tanga vai ia tu lo ai o tu ai nga tanga ta fa pe le ala e pe tau o fa kasi ai mar fa manguia avale nga e ka usa ngo mai mo mori mai ma sa va le ngu i swafa ai ngu ia na o ngol fa finge ko la le mo ku ale le mo mori ma sa va le ngue ile ai ngu mo ku i mai fa se fo nga i ka mai ka ile mor kingale o wa ale fa ia e ma fa ku la le mo ba fa sa nga ku ye o me o le ba kam ku i me fa penge a muli an fa singonga e kawa o ka kawa o nga fa longo la a fie swafa a me se swafa ko le fo swafa ai ngu yo swafa ke ai a mi vale ya le na tonu la e winga na le tati fa ya toi ku so i ko wala le ma fu ma ye to inga skai di le e ta ita fo o se ngu e fia ma o se ngu nga ke fia longo inga ngi ku inga fa sa longo o ta fa yangi ko inga fa sa longo lenga e to fo ila utala i manatu le siku skala fo ile le fai tu lo wa le fa pe o kaki ko kurkuri au poinga a o lana mau fa mai o le ngana le ka ke fa o nga inga ma o ka ua lea e makua fai al fa o lo ako o lo fa sidi la le to o ye se ka nga fa pe nga fa ye ka se va kuskala fa wal vale yo angi nga fa nga o ye kele nga le ka wi le ka pe na e o folo taloto e o folo taloto ya tante ia la na vai aka ko wola kurikuri le nga mal ku ai nga ya o i mai o i foi fatula utala te utili atu balolonga tatu role tatu media watch vai cover le media watch te do tatu ai si uma tau ole manatule la ia la tatia pia ola se upo ave me akula e pai fai mai malimong na se upo mesa uka tatia la wa ko ya fasa ia sa mo tatia la na ia la mena ole ale to me mo wese te mo tatu proclame manel na tatia pia la to ia fai la to let's just focus matato make sure e fa manatu tato fai nga malo mea ia sa fola ile atu matato wo e foi le lango ma tau mo fai ia tau ile tini fofuanga sa fola
Matatou o e reportia mai ati na e lelei o le awhaia e le fionga le pale mia. Ma maanga mingi ska. Ia ma whaurulunga o makanga ruenga. Si tatou tuli matai. Paua keise so le a tatou di lifa iai matatele iai. O le sailinga o le amiotonu. Nga kongoa. Sailinga o le maliu o tu au. So es whamsingonga. So es whamsingonga. Sailinga o le maliu o si profesa. Sailinga o le maliu o si ngia fo ia Beniamina. Li poki o Aisa. Li poki o Aisa o le atutuli matai. O le tatou forensic audit. Ja, forensic audit. Ma tau pu fa pena. Ia ma le au vaenga fo ia le yet to be maua. E manga ia nga. Kanga kai o le halaka fo inga maua. O le tatou tuli matai ia. Pauna vaenga o le avel tatou lifa. Ai o se upu ingi fa makalanga ko inga ko fai. E lo le la vatul matua Mau taimi. Sa mangaku e ao ngā. Yes. A mele ele ao ngā. Mai mau era kai. Mana tua mai, ele o toi iai masana tu ua lalo. O toi iai sona whaatahua masona anoa. So therefore, ka ki hala lako, le wa vakur komiki le le kai uru ia feta ma. Kulisi mau. Ia, whaatina ai leo. Whakinga ai. Ai wha grandfather ai ere visi. Ma mai la la ko kali voi ka ku lunga I me vonga la ki kai lo mingo ki kusa mai ala ko kali nei tu sa afa pela ye ni vaenga ye sa ngot ko inga ai mo mier ko le counter la le wori ia ai mai la ko ke fa ai mai ma ke va ku lunga ma tano fia fa pe mai o se sa no ngala nei tu le pan fa ye fa sanga ye la ule mani to a se fina ngano la le fonti tourist ia ar tali le mo ku le ar kali le o so kali mo ku le ya ku le Lai kari mau ke alimongi. Ia, kari alimongi. Aoi kari aku lepa. Ai kari mai hafe kari aku lepa. Kari hafe kari aku lepa. Kari mga kulei alimongi. Ai kari fongoki. Ia puro. Ai kakele kari puro. Leo ka ua. Le la tau mai tate reporter. Kuso ka ua le la kau mai report le melea. Ko ke agree ai ka kofia. Tato woma paanga. Ko agree. Saura lau lava marau laiki. O suinga nga ka ko a le kare la uria ka ke o ke nga la uria e ka ke o nga a o fa masingola fo nga le wadi e ringi fa le la ala mo lunga ke fo e ringi fa masing pingi a wadi fo e fo kwa o sila ma okay ku so la ua pi e ko ai pingi shoulder to lean on le pingi alunga le wadi ia le sia ke mga mau prosecutor ke mga fa o sala mau tengo minga le audies como puro curiosidad a prosecutor mau le mere a sa puro ku se la uria kalia ya sa ya boa ke ya ku la uria kalia ai ole o la kama pena le kaka mlangor kaka malia ko se ku ma o pena ma taula le la ku ma pela o ila ku langa FBI misi ai ya ku langa ka finga taula ma ku pela o FBI ku so kamalaya e lo loko lo ka upu ku lo ye ko samme mai ka o mai luai vai si ra mai o ina ma vai ka o le fenga la suinga langa ka ko kala me fa mo so ka ko vai agula fa ka inga o ka ko fa ngolongo ku po kala mer penko ora o penko ole o ko sa mo penko ai to fa fo le po kala me penko ko ai fai me sa nganga a ku lepa longo winga o ai foi de la caria ya feta ku ya feka ya feka o ka poko ku ya lo wori e la vai ka chefs ya ya feka mano chefs wa fengi ka nickname maka kama ya nga ka ke mai la raso le wa ka nickname ya feta chefs ya chef oh am not too late nets Neri kamu national ai nga ngauso me ori mongi kali lo maneri nets your turn nets saudo panga oso mai e puroku fonti
Fonki, Fonti. Ah, ku e fonti. Kong i rei. Ka ka le no pura ko nga ka ku e wala ke pesi mama. Ia, puro. Puro. E ka kara no ku ai mama. Oh. Ke le ko pesi ka ka le ka wi ya. Ai sa wai mama fa ma ro ia. Aku e ku risi e o kia ka misanga. Takon malolo. Takon malolo nga foi mai. Fa filo ai hana. Fa so ka ko se ana lo office sa ore la fer ko media watch. Si tato ka vanga ni so tato articles. Takon malolo nga foi mai fa filo ai hana no program. Here comes the, y'all don't really want Cak bersama Tejo Fitu Mawa Erna Tejo Sanga Le ROT Sevens Tournament Mai Afinga Payel Malai Ola Pisa Moi Tuan Ai Mato Aso Surba Tolo Te Se Malua Te Lua Se Fulu Lima Se Fulu Malono Au Mona Le Tesi Lama Le Aso Afio Mai Tala Mai Ao Mase Ye Mori Mawina Cak Mafinga Lau Kalapu Satu Lai Mai Nisa Sui Donga Lau Manu Samoa Le ROT Sevens Mai Afinga Ma Au Marona Sio Le Cak Sanga Cak Mauli Se Patasi Apia Maalisi Boataa Payala si umu uso sa talo male telo au marolo si ola mori mawina ile aso au de ngalo le asa suma le tolo te sema lua fe lua suma lima le malai tona imato malatua ole ama fa na wina tu nei fa sarado tu sao mai le ala tale Blue TV male fesiri o ai ole solo male ono afe tala male champini ole pasta white cup male ROT Sevens lua afe lua se futbol lima I'm in the zone like AIDS full blown. I'm killing it like a blind man reading. I'm feeling it like here comes the, here comes the, here comes the. Y'all don't really want it. Jamiro watile ua sabari bari atu le sifuru bari fitu minuto te le tula elim ono le ne fiafi ya mele wasu ya ke le hasoni imal ma singa wo ko mix up pai fo ya ne mix up pai fo ko fa ngo panga ra wa nga ya mane ya matching o panga kamai ya banga ya ngai mana ya le wo tangata le la tu ya pulotu ya ole atu sa o limo ila mutu sa mo ya ila mo e kwa kinga ina ya ila mo ma ko bi inga ku da to yo e kwa sa pa ya ko mo ngai to ya vo e kasia to ai lava uma e lava ve uma ko ya marsi mai si vai nga fo io ai ole ko me ku ya misa o misa le na tau famaitanga te tu ia i purotu. Ne mo ko ya o ko ya misa. Mai fasi mo ya misa. Pia vai lo tole o mato fe lo ai male tau sala ya hana. Ya i lungo le tato. Programe le foi fia masadia ia songa fua. Ya wa fo isi tato o tonga le tato media watch. Ya mani tala le lei foi o le waka ko sa ngi kirisi masi wa kam hana ma rosi fu mului. Ma lo lavle soi fo malangi mama mona avele vinga ma le fafatsai tsa tsa pau sili lunga langi fatsalo fatso ilo afionga siata ma le atsaua fafatsai lava mo le avano ele ne afi fatsalo fafo i tatso au mai moa i lunga i le tatsaia e tsalo sia wa le lei mea uma ne yasu mafua ya malo ale le pasa mo trying vai la tuli yo ko ba solo fa sa mo ya ko ai maka mai lola ka so fu o sa fa ke lola er manga o ka lu inga ya umai o sa fa ina o fa sa mo it's a big task it's a very big task well done manga ya ro fi pa tele fa le so mo ya na mai ya o manuia ya tatou le lo fo le tua i lunga i langi manga ya ione ya mahalo lava
e fōringa mai pe fōringa mai o nga pe o lea o e anai o maono ia le Samoan language le na so pele le ia kufa Samoa na ia ana o lea o anai No. Definitely not. Definitely not. O hanal fa Samoa ana ya tato alu ani nai tato mata upo le fia fifa mon bole hana. Sure. Our first article is from Talamoa Media. Mangele Sekati clarifies court decision denies misappropriation allegations, published on the 27th of November. So Mangele has clarified the recent court decision of 21st of November 2025, rejecting media reports that suggest he personally misused or stole funds from the Whanawha to support his election campaign. He stressed that the court made no such finding. $10,000 to the Pentecostal Church. This funding was properly approved by the District Council for the Church's Youth Fellowship and followed all required procedures. The court's concern was the timing and manner of the presentation close to election day. A witness claimed he used the phrase, "Tuatuana le palota, vote for us," but this was not included in the original affidavit. The court ruled the situation constituted a corrupt practice due to timing, not misappropriation or misuse of funds. Mangele explained that the court's finding of corrupt practice related to his role as chairperson, which required him to sign checks for approved projects that happened to be completed near the election period. This issue was then perceived influence of timing, not wrongdoing or theft. He reaffirmed the court did not find that he stole, misused, or diverted any funds for his campaign, but strongly denies any allegations suggesting otherwise, and he urges media outlets to report the court's decision accurately and correct misleading statements, emphasizing his ongoing commitment to transparency and integrity in serving his community. Leala ua fa manino ele fionga ile le sa vem fai puli. Le ua fa manino le fa lau telenga. E ke rola ukala le atu. E kau sa ola lau sa ngwa foi le lenga e kau sa ngwa mai pe ya kau yese fa le ko ngore kulanga o le fema lam lama ina tanga tayo li poki me il fa Britania. Ya. Anga ile la ko fa le mai il fa samo. Por fa samo foi fa Britania. Por fa samo foi fa Britania. Mai le la ua manino. A toi fa ngo fie le article le mar fa mangi ngonga la fionga ya mangere se kati. E le ia e se kaki se kupi. Ya. E mangeli tu peia. Nga keri fa nga inga mo se mea mo ia. Mo se mea mo ia. Po o ngisi foi le inga ia paruka. O la nga ave sa o a ngai I organizations. So o le la ele se le ta fa mafa. Le so le ta fa so en ta upule le ia tau. Timing. Or kain. O kaimi maso. Ngo wala kala kele ia le. Nimere fai dia so paloka. Ia mer kaimi nga fai ia. Ai o pula ko ia fa pe o kanga fa nga se kupe mo ia lava. Po se me penfetenga ia. E se me fa pe nga kupe. E se la mari poki nga mai si au kuskala. Ai mangel ariko wa tala mo le ma ia paling ile e mai tala mo le anga ariko le ya manga ia fa maro fo tala mo paling ile mai nga la fo mangingo ia le morning amal savali inga ia o ka le inga ia le sofa fo yo mangele mo fo pu sila fo ila le se senga no lo tanga va tu le se senga o ba le article le observer te lo ilea o I tonu hana le mafua mai ai le toe a fio mai o le sui mamalu le sa ave fai pule e koe fa mangingo wa a fai kau ngela a fa sa mo le fa sa mo ngole o le article le al observer ono so taruai electoral court finds mangele se katifia ui used 68,000 from the district grant to fund his vote, including exercise. A fasa mo ngai ka ko kinga ma ka mama kua. Ua fa maungia mai ele fa msingonga o fainga palota. Le fa o nga ina ele fionga ya mangele se katifia ui o le ongo se furu baru afe. Mai ile tupe ale fono fa vai.
e whaakupe ai ka ngaka ngā pāroka ia kia. Mai, o le whasamoanga nga, e whaatupe ai pēto tongi ai i la tau na pārota ia teia. Ia mako fo these are approved projects. Mo uma Onga whakanga mai e makanga ruengo tina. Longo winga ele sele vengo kupe pa mer kai. Le na tonu. Ai se me foi fa pe se me ko create ele fai pure me folia. Mor kai mile. Mana tua foi lai tau wa tata mai i le tau similarity o le mele ka o so e ai le maka upu au nungia. Yeah. Anga e whaasanga ni mingi ska o whaamsingonga. Yeah. Kusa e kaua kaka, even though we le ai kusa o lela nga lela vea ai le melea, whaapea ua ave whaonga i le whaingo awala. Ai pia kau whaakau e le paroka. A o lae manino lava i lalo o ai ai ngā whongo whaavai ma mariri e ngā mai ere kupe mai o. E pasia a wakuroa, ave roe whai awala. Ele se me so ila le usau le fio mai ia le la usau le fio nga ia mangele se kati fa mangingo mai le maka upulea ia te foi la le ia toa ka ko fa so fa la weteli ora se finga ngalo le maka ngalo nga o le miliona le melia fa ko fu pele o se va nga it's a good argument. It is. O pāmbela nga wa lale se senga pe whapela o lea nga saingi lava e whaipule le seki hapa pe mai o la o kou komiki o whaakingo le melea pawa mele wa wakulanga nga o mga pru mea a pese i langa leo personal involved le whaipule le whaingor kaimilia ai ke au ia anga o kele renga i leo ia whainga aki inga le mkau ia a kongu kwaku kako wha a kuanga o leo Langa nano fa ya tu even for ya hana e ya ile argument le vai ngale le la va tu nei la uia pitola au. Do you know what I see there's an argument i le vai ngale langa sila foi la le eto ele ai ngi fainga fa vai o le milionga ele e ke fa ma vai ai pe ke le fa ya ngi fa unga fa kai fongo a o la kala ka fainga paroka o te leiva ai se policy fa penga that you cannot make decisions for the grants while you're preparing for the elections. Okay, le over ai is a clause is a policy fa penga luali atoa. At the tau for ina take into considerations that the election we just had was a snap elections. That's true. It was not a normal general elections. E fo ilele e kele se ka penganga ale fionga ia mangeli e va ve fakaki ia nga fofuanga for grants ma project lenga ole ko fiam ia ko fiangi masinga o mai fainga paroka kele manga kuorka ko fainga paroka le sa fai or kama o so fa fo se so everything ia teo pe ma fu anga fo ngale lenga ko va ko disi arguments tatu fa so ai male sunga loya e ka kau onga le o isi vai ngo ngai how many days to wait for this, how many days in e ka ka ngo fa ale nga nga mela ngo le snap election mela. Yeah. What do you think? Ka fo ngai se policy fo pa pe o ngi se nga sia ki de kai mile mar kai mile. A fo ele ni policies fa pe. Le fo ka fa recommendation or fam singo ngo fam singo. Fo ka fa recommendation ka ngai se pa pu o me. So ya jaula ia. Tele you know tele yo le va no fa tai le fio ngai le ile na ave foi pule ia o ke fongo fo la tu a faila i lo utari tonunga de la ko fa pi la de siva nga le pato fa so la ngo la manga o le ia le fionga ia mangili media journalist media and that including us too to spread exactly the right news. So o le fela la ka ko so zanga ko ngefiafi. It tells the story exactly what he wrote and said. So nga pawana le mele ya afia I le vainga ia le famasingonga. O le kaimi le kukupuai. A o le me mali e fo na me. Ele o yailangi kapula amangi vaenga. Ele se pa pui ya o le mele. Awa asu e aku nga ave mangele I longa ainga ku pe paro kai longa ainga. No. Nga ave mafukanga. A o vaenga nga approve mai
I lalo ai inga o le whaonga o le grant ia. O le kinga o le pro. O uma o ka pasia fai. La kai me fai ai doesn't really matter. As long as lau o mga pro e whaonga ku pe mele kang fai ai. Yeah. Ba ngau fa pemba ia wole in papu i po meo a makanginga pisai. Awalanga a orfisiri ngumera kasila le argument o le melia. Was he guilty under the policies of the million grant? The answer is no. Pe aka ko wonge le melia, was he guilty? Awa a kilo mai I lalo whainga whaavai o le whaonganga o le milionga malonga kai fongo. He is allowed and he was allowed to distribute the money. Remember the same case ia Apulu. Apulu le fisolai. Le whionga mingiska. Awa o le kalana lenga o vili sa o sa mo mai le totonga le last week. O le mena tupu. Ua kausira le whionga mingiska o ngor kaimi wa mai la komidionga. Nga kau kaufi se umat paroka. However, nga sikle advisor officer midionga. Ai femela ko kala. Ele ai se fe au ko ke kaufi ai. Fa nga fai awala le me nga va kopi. See? That's very interesting. Wow. Me ka ora ke iso fo skula fo. So therefore, o la nga soli muri a ala le fionga ia mangeli. According I policies ale milionga funding. Le grant. But ile kilo la ale fa masingo I think it was mata. I think it was mata to tanga lo le sa fa ye ima sekas. O le sila la ale fa masingo. Ile timing o le paloka. E kilo la va nga I. Si ke ala ko tipen fo po fe ko fa masingo. Po ko fast pe ko e chapi. Wa anga ko fast. E ma fai anga fa nga recency ka fa ko ngi. Yes. I see so la fo e ku si ku. Wa e kasi piko le wanga ba. A fa face e ku ke la ku piko yo ka kalongo ye lo piko le wanga fa nga. Fast pace up. And I also think if it's around timing, that the judge didn't look at the situation with enough empathy. You know, if the by-elections, the timing, how everyone, that should have all been considered when making this decision. Because it was a snap election. Yeah, it wasn't snap a normal election. general election. Exactly. And everyone was working around time constraints as well. So to me, personally, and this is my opinion, a whaapea o laema mala mangele se kati, mai le whaonga ingor porokeki, under the policies and milionga, I don't see a reason why he cannot be a kai fongo for fongo whaavai. Yeah. Continuously. Maybe it's almost a setup. I mean, wa le nga ngi mangele I fai kang. Sama malo ngoloko ke miliang fai mele. Foi lana. Va, yo lai eva tu mo bai te ula ia. O le vai nga kau finga kapa. E ka kau foi langa kapa se a foi. Se finga ngalo I le official milionga. Ia ai mangko mai oi. O le saple nga ngofo uma mai me. La o fionga mangele, fa malu no finga. Ia ole a le mela a mau se malo si anga o se kusi lango mai o langa ayer ka muri. O langa ayer mingis ka muri lenga I ole sa. Na a fu ia. A wala nga utela longa e mai se reference mai. Io e ka fu kalo le vai nga ba se la ko kala. Ia vai te tau ba langa a fu I muri ta inga I vai nga o fainga fa vai le ka kurkuria. A wala nga mantona ta reportia mo. Ona pe ia tangia mai o guilty mangile. Ai na tatiro tilo ala ile timing. A lela o ko sia ki aku policy so milionga le faunga. Ele ai ma se mea o ka kia mai ai. Ele ma fainga e fai I Ele pirioka lea. Like you are allowed ele ka fia I fua le faonganga o kupe ia e ave kua. As long as e ke le faonga sao e pai ai ngi paloka. And he did not do that. Yeah. Or fasoa. We are allowed to fasoa. Yes. Io e ole ngar ka ku fasoa. To open to open ai ia sila le aku e wala nga peilan vet and I must say this a fai foi nga ngo fa so atu mo in terms
o le a foi o longa entitlement e mawhaingonga ia ia porokeki i le isi pa inga ngi a fai sa fa pena ma fai atu e me se foi au e le te taula iai ona ua kiuti a le asia ki aku e le o afia fua i lalo whaingor porokeki ten e le sa ola le vakunga le no o le mea ala ia a fai lai le o kiuti le fionga sui mamalu i lalo whaingor milionga then he is entitled to apply for Ele so yes kula fongo ma se policy le al milionga. O le bai ngal pa singo anga ke so yes kula fongo nga ke i kale pe fo se fa vai o le po fa vai. Yeah, Lena. I hope Jaws and all those media associations are watching yet another example of Samoa Observer's lack of reporting. Court justice reporting is such a big job, and So- it requires a high level of professionalism. And credits to Talamua. Yes, credits to Talamua. Afkai Talamua Apulu and Langi Maltovang. Thank you i te tūlanga ole o mainga ole o tonga lea. That's the one. Ai o tātou wheso soani fo e whaleo whalau i tele. Whaftai le fionga i sui mamalu lau fionga mangele se kati fioi. Whaftai fo i lolo to tele. Ina ia wha manino. Ma wha mamale tūlanga lea. Ia i le ia oke ke le lo iei po mwhainga e peeling o cases me pena, but we'll leave that. Ia i le fionga ia mangele. Next, Hannah. Our next article is by Savali newspaper. Prime Minister renews support for Starkist Samoa. During a visit to American Samoa for the dedication of the new legislative building, Prime Minister Lauliale Malietoa reaffirmed the Samoan government's strong support for Starkist Samoa. Starkist, the territory's largest employer with 2,400 workers, 70% of whom are Samoan guest workers, was praised for constructing 2 new housing facilities for Samoan employees. The Prime Minister commended Starkist for its major contribution to employment and remittances flowing into Samoa, while also emphasizing the importance of protecting Samoan guest workers' rights. To strengthen collaboration, the Prime Minister invited Starkist President Enju Ha to a detailed meeting in January 2026 with cabinet representation. He requested a full report from Starkist outlining challenges in areas where the government can assist to benefit both the company and Samoa, and he also confirmed that the new Samoa Consulate Office in Tafuna marks a new phase in bilateral cooperation. The government plans to partner with Starkist to expand housing solutions for Samoan guest workers, with Consulate Fata Brian Kayo available for ongoing discussions prior to the January meeting. Savali ya. Yeah. Savali newspaper. E te sirafia lea to mana ia lea. Ai te sirafia. O ma ngai ale sa ora Savali le o vai. O le menga le ko pa kala. O le o vai ko mo kwa sa o le menga kali ar kala ma ngel moling o le finga lo malo ma la ko fufuanga. Ma ngai fo le aka me kula wa pengi. O mela le lenka ko fai ki ke le isi kuskala i o le SS o la ko interpretation o finga ngalo malo. Ma ngai fo pa ka ko fin malo fai fa le pe pole. E sa woia la ko fasalonga ma la ko press release ia mangi fingalo malo i lor fa California leo se ora observa kusibai po ai o kusibai inga ia faile le Savali ma fonga ma le ma fonga malo i o ko le skala fonga lango pe o ko e ai simengi la ko dius mo la ko i ba ngol mele Absolutely. And just to give you guys some more facts, this is actually a really huge thing for our people. So the tuna canning industry is at the center of America Samoa's private economy. So 80% of the territory's private sector economy depends on canneries. So imagine if that just didn't exist anymore, there would be a repercussion on the economy. So if it reduces its operations, it suspends hiring or shuts down, there's ripple effects beyond the cannery, suppliers, shipping, transportation, and there's like little offset of collapse to tuna industry employment.
So the territory lacks many alternative industries to absorb displaced workers. So this is a huge thing. This will be positive for Samoa's economy and American Samoa's economy. Manatua. Ora mana ia o tustusinga mana ia to le reviving a mingo sangor pepa le uto sa wil temi nei. Wa tele ana tustusinga wa faunga wa up to date mai foi le tele lava. Ora bumoni ia le fisilingia le to mai o le fionga ia nai. Lavi. Tu funga le fisilingia ona to mai I langa nga luenga. Yeah. O le sisingia le sila wi ale ia I tulanga tau tustala. Na tu moi fako a afeki a kako inga ua o kako pipi I keleanga I le fai boi pi kanga e pauanga o le vaenga le afu I le tatu mo fai e fisoso ni atu ina ia talatala e se mai ai ia o to loto pipi I kele I vaenga fa fainga ia ai tutulanga o ko ngai ko kinga ruenga ale malo le la foi la na le fafo mai se uso ia lave le fionga le tustala si o lo fa ururu ia le foi newspaper malo mari a media malo o le to mai manga va e le fisiringa ngamia ya leva ne tua leva fonga TV Samoa io si o se reporter si nia journalist si nia fo to no Samoa ai ona o vaenga fo e aru lo ka ko peiwa wa avea le administration le ma ainga ya o ilo lotu that you are so adept and you are so attached into yeah wo fenga kai la ngai ko e manuva ese mai ko e me ese until e ese kai mi le ya la le halo ro isi ka vai ku ngala u amatan to realize wa ia o isa ka so le ya ro ya makua loko ai upuia esa mo ai adu fo ya I to inga me ia a ko fo o boring fo le se me fa ya le la panga luenga ai manga ya la ko revival le o sabar inga ia mo kwa pisi o ngai se kai mi ko ka longo I ja pipi ia mala tua e tatauna matua I ke lo fo yo langa malanga I America Samoa ele tau fisiringia ka kaunga kai mua ia le sunga ia nai le fionga nai lavi tai mua mare media savali o la toni malanga e me malanga soroi le malo ia ina ia fa mauina ia tulanga o atina e ma nga fa penale atu le sa o le por si me ore kele ko per malo aru advertising isi ba nga le sala observa kele ko per malo e loi anga lunga ko pe fai le pe pane ia ma kako focus mai wa me mo wa kako fa kako sabat ai sia langa la sa we kar sa over finga ngalo le malo ai le pa ko fa ka observa ko la ngenge fu fa ngalo observa mai e fa tau ma tu a fa ole o tato le vai tau e to e lulu inai fa vai or kuskala ma le media if this is such a time make a winga ka ko ngako e feku nga ile lei ma pe se wake up call for molato e jauia o le tau ai o le amatalo na tatu muri ta ia le ngus pe pale ar malo yeah absolutely and in New Zealand one of our most trusted media is Radio New Zealand and they're fully government funded but they're held at a very high standard to tell the truth mai le te tau fo yo na la tau lipokia mai ni se me ese mai me o la tau va ai fa longo wa man tu langa a fa yo le te muri tai mai fa longo I kala ye fe sa ngo ai kai den ona la ma fo anga la pe ai la lipoki ai se vanga na wa fili lava o ia e tu u le mena e fa longo e va ai pe nga sa ngo mai fo kai ai e sa wa o e fa yo ma fo yo ingala e tu poi fale tu ia ke le department malo ele kai moele le kuskala malo ke le department ke le minska ke le fai pule e kum moele pe mai ole si vaenga le mana tu ta si le vaenga na fai e le fionga sa fa pito na ua tau no ua tu le fast il pa ingan tene and you know what ele te tau ia tu lo fo ila si le fia le fionga le lipan mia ta si le vaenga tau na tu ave ese mai mar pa inga le sa ia nei le anga na tau no tu lo le fast ila lo le administration le sa fa pito te inga sa fa pito ko kiki ya ko fu umar ministry mal la to media yes that's what they did
wa kofu uma ministry ar malo ma media ai mara tuala o le koe haya ya ka ngaka ya ngawa ku sa fa lo job description sa ela kuai o le receptionist o uma me fai o le la wa ko edifo ai uma wa edifo e media e cameraman e IT wa edifo ko fai me ia ai mara tua o nga luenga ia e te tau na outsource ia i private sector the only media like ka wanga fa ku ma winga pe nga le media le newspaper le ar malo Yes, that's a good point. le savali al me ko a ko ko fo inga ilana na le tu te vai tu ile ano no yo le media le o mai to tono le malo o nga ngala ku lo fia me fai me le a o nga luenga ia e te tau na toi ave ese ma me ma fo anga fo ile le ala nga o mai ai lo irunga ma o mai ma ese mai manga nganga au tangata fainga ruenga o malo o mai fai mai runga o nga fo ile o ngi mea ia nga wa ko these were not part of their job descriptions. Afayang ay lako ke kungki. Afay nga ay lako nga or fay kau o disiki, fay kau disiki. Al melo mo tu. Ia wa nga lako desi kungki ay uma nga famay sa la o le leila wa, lau pueka. Sa le leila u lau tara, sa le leila u social media. Ia uma elo, nga sa ro ko fay kiom fay kalor malo. Ka pe mele lo ingo fa den coffee ko mo foi vai social media. That's what I'm saying. Aya ta uia, ta sila vai nga na tau no atu ia le tailo ye se fa to fala inga le fionga le di par mi o yene. Aya ta ula vai. Ma o nga sila yang New Zealand America ma as much as le lefie fio Donald Trump, CNN and all these are ele kai kai eva ya kunga ko sause Republican TV. Yeah. Ele kai fai maingi ministry medias. Ai mi ko kong le ai. Langa ke ko ki ronga fa le kong o menga e o ki ele accountability mal transparent ai sili le mai private medias ya o kamala ngai o le sa vali ai mar newspaper malo o i le source ku so le makalo le vai o le mata le vai ai ngi me mo ke fia mala mala mai o le mo se vango nga i par mia mar felo kusi o yang ngai ngai o le ansa o ngor mele i le malanga le ka lolo le ngo i kukuila nga yai mangi vaenga nga fayengi mali lienga a o vaenga ia ma ia au mai lola ia le nga ngai fa pe mai ia ele i ngi nga men ku pura nga ma ko pisi frenga ma ko de frenga ma ko de frenga o ko ma ga ia mele a nga fo ya ka u yes a wa fa so ka ia fo nga ngai fa pe ku ngai se la ko si pa ka ngole pero kusile al parmia por air como le me pisa ko lengol sa onga sa o le onga wenga even here in New Zealand there is a press secretary for ile nga ke au mai ia e kau le sa parmia kau kala mai si kai a kama nga ki feeding nga menga le news nga i media ia ngolo le media li poki ai ta to ye ya al mele le alu ke mingi ya e kasi de e kasi de vai o mo nga karango inga fam singo nga e mai lipo ki media e todo vai o mo e lima vai o mo Chinese whispers. É famoso si ku é ya tato to this update ana. This one is from Samoa News Hub. Savai youth meet for Talanoa on mental health. More than 60 young people from Savai attended a mental health Talanoa session at the Jet Over Hotel organised by Samoan Victim Support Group Youth as part of an ongoing outreach program funded by UNESCO and 17. The event, following a similar session in Upolu, aimed to create a safe space for youth to discuss social issues, particularly mental health challenges linked to drug abuse, which can contribute to violence in families and communities. SVSG President Siri New Lina Chang thanked village and church leaders for supporting their youth, calling it a positive sign of community commitment to youth empowerment. Facilitators guided participants through discussions on understanding these issues and developing strategies to address them. The program emphasized the vital role young people play in their families, villages, encouraging them to advocate for safer, violence-free communities and to embrace leadership roles.
Ole, tasi leo matanga ruenga o asari vaenga fuile le tu maoti e se asia ka ko wafe e se o ka ko fa fikaia. Ai ole la tu nga ruenga ile fa ngofio le sa mo victim support. Le fionga ile tamaita I Pristine ya siriniu linga che. Ia ma le au fenga ruenga ato. Ole nga ruenga fa sa Maria. Mara tua mai le ato mana. O le to dele o fafita o le fea ngai masa moa kai mingi. I whangau o kai koolua o ka mai kai i o fo I nisi o tamaha. Lea ua suru whanga pau wa lea o le mapusanga la iei. I o le vahanga le Samoa victim support. Lea fo ila e mana iei na ila to workshops i e whai. Ia maava noa. A wai tasi le nei wha mai o lea ua vatu I Samoa e pei e fōringa e whātau sua ima as a joke I a tātou Samoa. It's serious. O le mental health. Yeah, mafuanga. Maronga mafuanga. Mea renga o le mental Do you remember the last time you did a mental health show on Totaiae? It was about 3 years ago. We didn't actually have as many viewers now, but everyone that was commenting was laughing at that interview. Yeah. Sa yere vai taimi o le Totaiae sa whai yere por kalamelea. O le mental health awareness. Ai le atawa. O te roe o e lava lo silvi. O a mafua anga. O le lavea le o kako. O a mafua anga e mafua inga pe e kau mentor kanga. E tūranga ia le atawa. Stress. Ola mai a inga kakofia le ava. Misa. A moko ni foi ko ke a fia mal mental health. Ola me fa con o le mafo folka ka i agua ki ku positive. Se fe kora la psidi. Now, well, it's a kora ki kako fa so ai mele. Now, langa lela wa exa ngo ngai fo mai ko ke la vive o mai le mele. E ila se nga o le mental o le wingo lo tala. And getting frustrated, angry. Yeah. O fela e se ngor melea wala ngolo ke fa ko wia o ke yoela masangi ngo wika o le fia fa ngo ai ka le fia ai o ke yoe masangi ngo mento ara Makauria foi. E me kauri ka mio kongu. Ia fa so ma yo lo ke fia ma le ka mio kongu mo le fa kongu. Ai le ka foi le. E kai ka uri lo pra mera fa wo an vole sabari la wa makanga nga violent e all stage nga ye wo mental al menga yeah wo ulanga mental ai e ka foi na nga ingi I aka foi nga physically ka mai I ko nga me are nga mafu nga o ka nga le mele ia wa o ke mon kwanga la fa kro ka le o ke mon kwanga le baru ko sanga no nga ko la so fiku fa ali la ka fo le me langa de cancer mo la fa ingo ko konga ka ko le ula a fa ko ko mo maka inga o nga la so nga maka mai lo le ko fi ka ngo se ngi skale wa fek lo ma fo fa ile le anga lo ko konga pa fo yen mela ia a pese mental le ila me le winga lo ka fo le e ka le wa nga le o physically go through the process inga ia uangi o kanka mele ale mental wai se ka ele ke hore e kai kaka ba ko sa wo bai sa mo menga ia no le kai kaka ko sa vole su se pelo No, I agree with Lea Tawa. I think if you get to a stage where you can't control your emotions, you might have some mental health issues. So if you're quick to anger, I mean this is in the Bible as well, right? If you're quick to anger, if you fall in easily to your emotions to abuse other people. Sorry, my say is falling off. Yeah, you might have mental health issues. I mean, in New Zealand, right, they say that if you oversleep and you cannot have a 9 to 5 schedule, that's a sign of mental health as well. If you're
O le se fa sa mo nga le o le upo le mento wa I le mafofo wala nga e o la so fa sa mo nga le ko le se me o mba il mo le ka ke va nge social media e ka momento e te lo fa tu la utama I wa ka ko uma ke le lope I don't know it is so background I le va nga le I don't have a professional background I kamvunga le a doctorate po medical I tūranga whapea. Ka ilo ia o rua po I ingi rua. Ai la whetu pēla utara. E ilo ulo utari tonunga o te le I o a mea e ika ngā whapere wa e mento. No, e ilma fuanga e rengo wheku. Lenga e a lauro wika, even in the Bible it says, when you are angry, do not sin. Whamai, ae ka awange I hanga salai. Longo winga, getting frustrated and angry, yes, because we're human beings. It's part of o there's good and bad. So therefore, there's happiness and there's angry or disappointment. But I think mental is more than just angry. That's me personally. You know, because I can be angry, frustrated at you for eating my lunch. Yeah, but the difference is, would you beat me up over it? Would you come and beat me up over it? No, yeah. I can say, why did you eat my lunch? Why did you? That's fine. That's okay. That's fine. That's justice. Yeah, does that mean I'm mental? No. But it does mean that, everyone has a way of addressing it, right? Yeah. So if you addressed it in an abusive, violent way, maybe mental. Yeah. Oh, really? I thought mental. It's an illness, rather than just. If I'm angry and I pick up this phone, and I, sorry. No, we're trying to demonstrate. I'm angry to the max. And if smashing my phone is just enough to get rid of that, will I be labeled as mental? I think if it's repetitive and you can't control it and you don't acknowledge it's a bad behavior. Aka ko ba ku kamaki ave le ave seminaria. Ele mso la ko balea. O kamaki wa makanga afia. Onga o mela afia I inga. Mon environment na. I think I'm just. We are not mental health experts. Please. Do you feel? No common sense. Do you still feel mental sometimes? Yes, sometimes I feel mental. Well, since waka mamra, akaringa waka ika kusafari ese. Awangi fa pua, awangi fa pua kelea le ika ya oi. Yes. Waris kangaka. Mole makang kusafari ese. Ala fa ka kuwa. Manga afole le yo ori kuwa, afole le fasi. Pasilo, I miss a meio thingy. A test, you guys tested. Kaula kar ko vale. Ele se kala foi le kai o ki e pe kai ki ngai. Ka fa manga. Ai fa mai foi kus pa ia o ngare o inga. Ia fa nga. Ka fa manga. Discipline. Yeah. Ai o ma forma tu faso fa te mo boli fa maro langa le fengo fie ia nga sili ni linga check male chulanga ole maybe this is the challenge we're going to try fai o fa fonga mai si Samoa e so fa longa po o se fa to fa la inga le ia te o qualify lai o chulanga to mental health fa manga ia mo sa ngo ngol ka ko yes Langa okay kau li fai tu le mental. It's an illness that it affect your feelings and your mangkua and pe se kama fui le kau afia loi symptoms o me fai. Rather than just be a normal person and we get angry. Yeah. Because see, even Jesus himself, he got angry. Do you remember when he got angry in the Bible? Yes. Yes. The whip of cords. Nga laku Yesu ora whakau o roa ka ngaka ko kongo manu o rongkama. Ika roa ma sasa ma kukuri fafo. So he was angry. Ika mi kongo nga. Righteous justice.
Yes. Hey. Ole enka. Is it an anger lei? Pero kau ke tipei maka. Kiru ka penga me kau ke. Ole fai ngor macho sorry Hannah, have we finished? Yes, that's all of our news for today. Thank you for preparation. So fai ngor macho porkalam. Ole famunianga ole aso soifua ole alo tamaitai ole fionga le lipuli. Ia an fui mono anai Martin anai o siona alo ia Faith vai moana anai. Ia mas vou falar tu é Sahara. Ole atonga la le sumar valu tau sanga ole princesse le fionga le lipuli. Dear Faith, may this new chapter be filled with wisdom, joy, and God's favor as you step boldly into adulthood. Continue to shine, dream big, and walk confidently in the purpose He has set before you. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Jeremiah 29:11. Yeah, mamoli toi mo mato mo faanga. Yeah, ko fuka ko mo famongyanga. So famongyanga de ato so imhan. Yo, mongyala falo was faanga Faith. Kingelele wa saka ko America. Yes. Oh, she was good. Yes. Happy birthday, Faith. God bless you. Happy birthday, Faith. I love you. Faith is such a bold and independent girl, and I've always looked up to her. We shared rooms a lot in America. She was the most fun person to be around. She didn't care what anyone thought. She just went out and did her own thing. But happy birthday, Faith. God bless you and your family for many more years to come. Yeah, Maria was soifua lo was fanau ele fine Faith. Ole fine pito ia tamaya le ole fionga de lipule. Eso o mai siontina. Famanuia tu ilo was soifua. Yeah, usumatka ko kese hala Maria Jawa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Faith. Happy birthday to you. Asamoa. Manuia loa sofano. Manuia loa sofano. Manuia loa sofano. Fa'amanuia le atua. Hip hip. Hooray! Yeah, happy birthday, Faith. Face barbecue. Yeah, filo to mai longo mai of finger with Faith mana. Ole fasi silanga le fia tu inatu on o lesi fasi silanga faru le fia filine on te tu malo lola yela. Ole fasi silanga mo solimoni le tina o tau mai no mau po mau. Tanu nga manono vai lima. E tai pe ia me malu sa mo yo pa ia le popo mo malu sa wo. Wai fai o pa ia le avea mo malu le to sea. Ai fasin tonu fa mtlanga i solimoni po soli uma. O na soifua mai le tina ia tau mai no mau po mau o si la fiai. O la fio anga tanu na no no vai lima o lo papa ao ma lala iso se tu ke lo pe fa bea. E be ona i unga fonoina i le fono e lua ua mawai. O le a whaia le isi a tātou talanoanga i le aso tōna i nei. Aso ono te se maru a whelua sumarelima i le tūla e lua i le awhiawhi. Ia po le auli i le address tasi pā lua tasi wha Great South Road o Tāhuhu, Auckland, New Zealand. Ma tā upu tau ave o le talanoina ma le sa i lia lea o se tasi e tausia lo tātou tutino i le suafa a toa mafuai upolu i tanu mga manono. Mo le sirafia e le ipale lava lo tātou tino i le sauwhainga a le nofo asuafa. Po o le taupulenga o mea whaia le ainga poto poto. Ma o le ale avelo le awai mai e tau fia pe sui ai se whai ungo le a tasi pe mafuli i ai whiringalo o lo tātou ainga po o le au sufono. O mai sau tai, po sau tau ungo le auli, mo ni si whamtalanga. Whaafiso tai mai le telefoni. O lua o fa tolu fa tasivalu. Sainia fasi silanga e mafa vatau soli o mau fuatanga. Fuatino
alo yafi lilo mayama suli o palayali I frani. Kuveve tua sa seve suli o mere sa seve. Tu pola alatina suli o lotoa a kuoi. Zimi G-Cam suli o Simi G-Cam. Ma Corosetta Manase suli o Toluo Manase. Ya, whaftai. Ya, ole tau ainga. Ole tato whasisi langa le na. Ya, mole ainga ole tinaya tau mainu mau po mau. Ya, ua mai ala tato ua proklame neva ngana fiafi any final words? Hana mana ia le la e Johanna Portasi. Thank you so much. No, just thank you to all of our viewers for supporting us once again. I hope you guys have a great evening. Ya, o leisi vaenga whai o le tatou proklame. O nai whaapitoa le mātou company. Ele ngata I tatou pu ngata fo I o le a whailoa tula veilunga. I le neiva ia somo le vai aso ato o le nei o le Christmas. Ya, I tatou family photo shoot fo I. Ya, pe ona tau sila mai ai tua ia ngata fo ilo ni teu ngai whailoa I le vai tau aso fia le Christmas I le ngata fo ilea. O le a whailoa I fo I. Ia tūlanga o tātou promotions mo live. Ia awa ia aso whanau, ia tūlanga o maliu, o aso whiawhia, o whainga whapitoa ainga. Ia e mese fōi o puenga anta ma tūlanga whapena. Ia o waitau aso whiawhia o le a whaalau tele I le aso ataiau. Ia ai tātou whiro I le aso ataiau. Ia. No whatele atu mo o tau Samoa, a siata le tau whapehana. Fasoy foi.